mema se so boafo ana eno ne enne asem a ye ba bebisa na wo ye obema bi se so boafo sure sa onye bed ni ma be ma bia debida onfa bed ni nkoto no so debida wo ye sure senya meti asisu ensida onye bed ni debi me kwa me mpene ma me honam me mpene kra nko ye ade so ama beri me bia da debi anti bi era na we say na o se hwe benim de o ye bed debi onye bed o ye help me sa e kwa be so e kwa be so e kwa be so na bia kwa bia so okay e kwa bia so Aunty Bea I see e ba de me hu ne se we so ye bed ma be ma o ye bed ma be yes yes ye kasa ne wodo okay ano pay bi nya be bi wa ware Mike ofuso efriye Mike mi chia pa Ghanaian observer ani na wo bi ni di nkomo pa wo ha no say today my wife has angered me e ho na me Sunday flyer topic flyer ne de man no me send man na osre ya ko ya yare kra na me say ma me ya ko ai to ma me ya ko ye chia wati o say ano pay be ni ajepa no ma me ya ko pe say ka no pay pressure ba na me say so is she a burden or she is your helpmate no associate na me say I won't fire sa say the ti bia no ma ne ni wa enye it's ene ye ne Reverend Kwame Kwate as usual do fear that dia no say Reverend Kwame Kwate studio ne agena boso ono enene ye ne ebebo nkomo na ye bisa se ampa emma ye mema se so boafo se ne Nyankopon bo ye se ye meye emema se so boafo no obi so se o to top ma ne top pad o to diaper o to bibia de a ene na oba no abaye burden ama be ma no eno ho nkomo ena ene ye bebo na ansa na no ma ye ndi nkomo kakra e wa Akoma prisons achede no ho ya bo hu de hura mo amudi bia breye nyame hya mo ate nyame hya mo papa mo amahye ye mbonso se enche bia bosome so a ye bete mo nka no nso bosome na nso ntem na ye ntwetua mo kantem na mo fambra nti mo amabre ye bibi bia se ye mfa nkodom ye nuanom omwo Kumasi Central Prisons and Amenshia Prisons no ye damasopa Reverend and Mrs. Faustina omono adumu ventures them see ye dance bia o see ye bomudi nti nhira enkamo se mabeboa ye nuanom mabre ye ska 1,500 2,500 800 ebi mu kra bre 10 cedis ni nyina ye damase de modi abre ye no nyame hya mo so mabre ye ntade nyina nyame ehya mu nyina na mmom ye sremu enko ba bia ye hia emu ebro gari beans semina de edi dware de edi siniama ye Miss Matese si Congo omo ye skin rashes nku no omo so mo bre ye 900 pieces of nku ye fa koma inmates no no face treat your skin rashes enti Congo mi ni mudi ni nyina but eminim say manager Patrick edi mudi ni be ba ma yabo edi adamase pa omo enyama amosomo de ebre ama ye de akona ma yentie DSP Dina danso ye ba Peggy edi ye beko yaboafo ho no okay enti yaboafo de no enya DSP Dina danso voice ne enya nye ready no na ye sre mo say nyama ne de ye hia emo ebro gari sanitary parts inro ahodo bia mo de breya ye beji ensuo doko bibi bia ye di bia metimi dia be breya na 19th December and na 24th December ye de beko Kumasi Central Prisons and Amenshia Prisons no mo de breya na ye beji me pamacho ye tie DSP Dina danso ye ba ye de aka ne beto aso okay in fact ye ni agi pa say madwen ye ho na nyambo December no 19th Moba na ye pone de ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie ma mo no okay afiwe nso ye bia to ho na ye besre etiefo ahwefo organizations ene oma somasin nyina se omonye mommoa na montimi emeye ye nso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no sebe ya kan 180 pesos entimi nye ti ye hwemanim adofo ye sremo Mombeye Akoma management for moi. Moso Mombeye Ghana Prison Service and as a Kumasi Central Prison moi. Edamasi bebre na ye ni so. You general commander and name, officers and name, any inmates and name. Edam management ase. So my dream ye ho. O ma fa nko baby foforo na afi we die. Yes ye nko nyanko bia ma me ba sabe pepe ye ni so. Ye damasi pa. Waka mema ne nyama omuhia. Emane ho no e dey
pa na ya omuhia me so bebo so but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomonde aka no meni atiyiri se mini abema no meni atiyi aso ma no eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wo eye eniama se bi ema di besisi omuhu sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema no hia no eno ebi na ma no so hia ati o se the sanitary pad e ka sa pepe ye da se pa enti DSP Dina Danso or your Deputy Public Relations Officer e Kumasi Central Prisons ono na eni yen edi nkomo e kan niama omo hia na on se osramu se mo ma beboa yen a yentimi emma ho nti madaroma mo ama beboa yen yesi edamase na mo amunyamba ye na mahye yebo se mo beba no nso ye hwemanim yakopon se oda fiase no yankohwe no ye yakopon ni ne ye kwa akohwe no ye mo da fiase no na na ye wo se ye kɔ na ye kɔhwe wo no nti ye hyɛ mo ara mo be ye adom na ye so ntimi koye ye nuanom a omo ho no adom na opese ode bibi emani ye ne a mobile money na eye 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no eye Akoma FM baby awo bia nso no se oniama no waboaboa no esiwo na bia mrenti untimi emfa brain na wo friend na yebekọ akofa na watwi mu yakofa ebi mu de nti wo friend na bibia wo so wo bia no yebeba ba be fa wo de Peggy fa yekọ ya boafo hotel na ye hye ye nkomo na se mame nko pesika na ye mfa mbodwumadie hu ban me si etuo enya achiginafo a na etuo ye wo English tutor wo ye ntamu de wo boa ye hwe ase a ye be sorry Aunty Bea medase pa medase me ka se wote ase medase pa mame fa nko pie home sweet cereal legume for asoye me se eye Tom Brown wanwaso a aba edwaman so se ukọ obi fie na wote se enkwada no e ka se mommy we want more me se enye enwom foforo a aba edwaman so na emom eye Tom Brown e na home sweet for e de aba ubehu se abofra no wanyini brom no waye fefefa me se secret na ne se anopa bia o ma ne ba no Tom Brown enti home cereal legume for Tom Brown mo de abade obia enkopa bi batan bia mpa bi enko afiefiem ne ye enye ya eye mo wheat na soya bean ene de ye yem se de ehia so de sigya so numu sa 30 minutes pe na aye ready to be served wunya won chene kakra na wunya milk ene sugar de fra oh sisia na nkola na omode awia omuko school enti me so tramika na kopoku trading na kopa bi etofa kofie KJT gate 4 store number F3280 okọ so obenya bi ato Dr. Mensa store number C14 omoben Oson's chemist na Adum pizza so spare parts lane Adum pampa so ultimate lane KO form for wani enche addition market ebu akwa offense atonsu na tano so for so mokọ ho amobenya bi ato obetimi afe home CCR legume for ewo numbers edidi suei 0246 697358 0246 697358 anase 0546 921728 0546 921728 o friend number na dodo bi a wo pay to bi a omo de bebrew anase me ya me bebo ye no kọ ho no ma ubenya bi ato Charistic Ventures for Asoye and Medrey. Mrs. Enam Sayare be airtetewo. Ama insufita if you are Namumba. Oba only Bemedin Shemo na was say Eshew. Bema Okom Pema Tim Keja now down 1 minute, 2 minutes for no. A man is a man can't trouble see the Omon Pesa. Ain't Miss Okopeza Hara for no pay binum. Na endi wakajinemu. Sa Ohonam na yawa anasa and Sir Ebu reading any precase. Ohonam etchon, Yare be and a new Eddie Epinicia to Tumika. Nafa wani eche Charistic Ventures for Asoye. Omono moya Zahara kofabaye. Zahara G capsules. Hindi heba Zahara man and Zahara mesha. Upebi numa ebebo mbode ama wedie na aye prekese. Yare na ene Eddie Epinicieno. Anasa wonumu na atono ebema wo so watiti bi edi. Charistic for ewo numbers a edidi so 0246 348334 0246 348334 0248 569335 0248 569335 we charistic for a number yare bia etiti ubi an o from a
okwa ombebo mbodin eduro no aka no matu ase dia ma grow fine me se minimi nua man ya to ndin se Dr. Menses efise abo ama ye Menses no abaye pa odu hono ma obu ni nsa na ya ase ewe ne dwe ne Menses ne entimi meye ewo se nka bosumi dunu mienu ni nyina oba obu nsa nanso obi wo hono mo a echem 6 months bia na eba ne sa enye kra utanye ya na eye jaw fibroid so de obi enim de enam utanye na abawo eya ye de na mawo nkumafo ebesi utwetwe ombesresre omisrew kope grow fine bi nom na mo bodia ema Menses na etete wo no ebeba yie se wonumu ato nsansan agu widie nani onsa eno na no etwetwewa misrew eye namness ena eya abawo so sciatica yade no so ede ne ho ebagim se moja no ani ayefia obehu na wudwi ho de afen ena edwi ho kope grow fine bidum efi se eyenyeya ye kokọ ye no ye man mu ha ena grow fine digital herba for ede aye obeti se ka no ena mafiefiem na se epaya ne bo enye de nkwa kope bi eto na bebo na di wasem ama wo pa se opedodo etu afo ni chemna ya meba bebuboyi misi herba eye kejetem room apdank eye kejetem room smart herba eye oboase PFA pharmacy eye Tafuni road Kolinak herba eye Tafuni road ena Kenswalk herba so eye Accra Fredactor se opedodo etu a eye 0244 596532 0244596532 also grow fine it makes you grow fine yes you say Dr. Menses if you say abu etutu ye Menses yade no ase kra Posa travel and tour consult for asweye and medri se ope visa anase ope kwai etu kwai akwakodi holidays ewa manane anase okwakobo hu dwa ewo honom for wani che posa for asweye entwen MOB mfa 6 na ne 9 so wonsa ka visa nso na ye ticket na pesa woto a wudi wani che posa for asweye ombebo mbodin ato ticket ndi amount say international anase domestic airlines nyina okọ masweye a ombeboa na omaye ahwe edi hudwuma edi amawo eye 2 years working permit na omoje di amount nyame ya dom na wonsa ka visa na ompewe na wo pede mese for wani eche omasweye na omdo betu kwan emma obi emu emfa so efise ne Sabi kwaya nipa fa sunye scan eden pa edene ayese hwini munwi no otwi nyina na ohwini mu eso ni nsuo enti fo woni che posa for asweye mema obi emu mfa so hwe omachi kwa e first floor Amenase house so amazi asem eda meke Matthias junction eho na omudi enhwani mu na kajetia first floor Barber shopping center Morocco adishman obetimi afre posa for e numbers amebubo iso 0205 215495 0205 215495 and I say 0504 256360 0504 256360 Dank Herbal Complex me se masona mahwe na me di ho adanse aye bi daka wo ho amesro enkofru nyame be kire because ebia na wankwankoduru Dank Herbal Complex wona wo kona so nyina edi adanse enam nsayare na etiti ni nyina ene danfo adaroma watutu ase kra mesese ye syphilis gonorrhea anase enam nsayare aka nyina na etiti wa for woni che danfo asoeye se abawo ho na aye dinama me se for woni che danfo asoeye na wona wakọ ho nyina edi adanse prostate yare no ne kase bebi eduro bia wo kwa asoye na ombebo mbodin etu prostate yare na ase dia ma mesese afi na eba anase ewo hodada level bi eduro bia ne kase no dia ye eduro bia fo woni che danfo asoye ojonso na oba mum hyehyew anase Johnson eba tentem anase wompo de oba Johnson agese obo wonsa no na wo chimsa ansa na kakra bi aba mesew odi woni che danfo asoye we eye easy crowd ma danfo ombebo mbodin na omode eduro aka no motu sa yade na ase nyina e de amaw hwehwe won achi kwa e wo pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School no anase obetimi afre danfo e wo numbers amebuboyi eye 0266593330 0266593330 anase 0244 017556 0244 017556 Power Specialist Herba ohene yire aduaya 2022 obabesia ene ye born abesia si mo mama wa ya de wunti hepatitis B yare no ase atu omamu hakra eye yade ben na etete wo se brebo no na aye kese
sciatica ya de no do na be pempem fam sa wo se ananse e na achew me so e sciatica ya re e na etete wo wontini mo twetwon for woni che powerful asoye se dompe no emu abu anase sasabro e na ni wedi apiniti a eye powerful adwuma menko e mo bi mfa aduro ensoso ano na ekoye kase wi ansa na wape ba bia ye betu ase enti me so entwe mani nsiansa for woni che power specialist heba na se dompe no mabu se eye hepatitis B yare nso na etete wo a anase ulcer kompo yare no e na eni wudi ehimso a okọ ho a powerful be boa no matu ase e de amawo kuma se aye feya se leg busomtwe kwantimpo ne so omo ben Jesbo filling station e na Accra so eye pokria se ACP main road takwade for emfo wani enche Anaji estate omo ben Anaji MA primary school no me se edro wanwa so sadia be dwama so a etun yarewa ma manfo edi adanse pa ebi ne adua ya heba malamex eno eye malaria duro ese tu honam ya ase ena hebatin heba powder eno so support your immune system no GKG eno so memmenro ema mema na o mema simutrase no mo amonkom awo fom na muntimi anyenye moyere no mo kopa GKG yibi no mo a ye be fam kofi papa enche kra kofke heba mesha eno so etu ewase ena adua ya heba tonic se wanum ato na wuntimi ndidi da bia je se wo kotwa one tot a misro enyenya olas kope adua ya heba tonic ni benum na beboa ama wanum atoso pa na obeti bi so edi se open dodo etu a for when che misi heba eye mrom apidank mrom fedmens eye kewo dani heba so eye kolinak ena ashtown dani heba eye mrom ena kolinak eye ashtown fre adua ya ewo numbers edidi so ohene yere na obefa na wache obebia owo na wakwa ma ode aduro no asawo yade eye 0244544422 0244544422 anase 0200383831 0200383831 Aunty Bea boko bia department bia boko bia one TV ni da Onua TV e na wo hwe Akoma mu nsam enti wasi north fugina ye cheche titiw some government hospital ye cheche wonyina na mefanchia kese mefama abrantie farm Patrick Apia me the farm ni be hye wa no so ye pharmacist enti abrantie farm Patrick Apia e wo some government hospital e old boy Kumasi high on the Kumasi high na Kumasi girls for day motara nyin enti Reverend Kwame Kwatin owaha yende ye bisede mbesiafo are we really the helpmate of meanfwa another ya na ye burden ana ya something which is there dem komo no na ende ye bobo enti ka che wunia de onfane free no fanto Akoma 87.9 another onhwen so wo Onua TV na ye be wie na se besia eye burden ma wukuna another eye burden ma wo partner ende ye be wie na asesa ai asesa skani bi wo hwaya wo so yibi manka de biara twa ma beyin na yi skana ato oye de ma na aye burden onye fine no krak onso nyame enyu besiafo ye kan yeska hyedodo yes sir Reverend Kwame Kwatin good afternoon Aunty nyame nhyiram dodo nyame nhyiram ye de nyame ase ye da so papa the topic ye obi si mesiafo ye nye burden obi so sin dey mesiafo wo ye burden pa wo nye helpmate bia ntende ye be wie na ye hu bi ma balance no order na pochwa mbiso ye sha sansan yakọ enidaso wo ho clinic okay yakopon date na obo mesiafo hey some no ye dudem Aunty Bea papa easy question will be set as a me nyame spokesperson and then they just say ngo rehwe yakopon na obi sa no question we dey wow okay per Genesis okay chapter 2 verses 17 and 18 exposition no be kire bibi o say na Awurade Nyankopon ka se enye se onipa enko etena meye ne nseso boafo aman okay Aunty Bea ma menya mariology kakra
Mariology. The study of marriage. The study of marriage. Okay. Mamenya Mariology. Okay. Confusion be bra owo awarim. Oye beye basa. Okay. Or a universal confusion. Enipa bebre wo wala wo de nsem hye nyame nano. Enipa de nsem hye nyame ano. Nsem a nyame anka ene nipa gina so e de ware. Okay. Ubisa emrantie ne nketesia na ma ne mema se edi enti na apeso ware a o se oh se bible aka se eni se nipa ya ankonam nyame anka saa. Nyame anka. No. Nyankopɔ asɛm a ɔkae ne sɛ it is not good for the man to be alone. Yes. Wanka sɛ Adam yɛ lonely. Ɛna Adam so wambi sɛ nyame yere da. Ɛne yɛ A.B. Crentil theology. Adam never knew there was something called marriage. Okay. Adam wonim da sɛ Nyankopɔ kora wɔbɛbɔ obi abɛka ne ho a ɛfrɛ no ɔbaa. Hwɛ yɛkɔtwerɛ no mu Genesis chapter 131. Wo the radio. Nyame abo ade nyina wi o say behold everything was good. Na nyame asa besi akire say it is not good. Nyame o confuse no wana. There be. Entity asem. Ye can alone any loneliness a say netie. Okay. Say edan a yetimi. On. Ana yemfa ne say me office. Ebre bia me nko a me wo me office a obi mfrɛ me say reverend me pese me ba counseling no. Sami nkuwa me wodem wa me wo alone. But me come officer me nye lonely. Okay. What does it? Okay. There has been so many times studio me nkuwa matna studio aye program alone. But anuma me bo ene niam wo studio ho e ma me nye lonely. Enti alone nye ne brofo ni lonely enye ne twi ene ankonam. Asam no. But nipa bebre di ankonam na ware. Enti alone na ne brofo ni ankonam. In fact Hebrew kasa alone no ye pronounce no monos. M-O-N-O-S monos. Okay. Oya transliteration na. Eye monos. Enu na brofo. Ukoto tape na ni speaker ye ba ko a esi mono. Tape ni ye mono chese one. Chese me nyame kan ni say ade amabo wo wiase nyina no enye mma be ma se wonu nkoa nipa ba ko saa obey in charge of all my creation. But what I say enti me bebo hwemuntie me ka nyame adwen nyame anka se obema Adam eyere number 1 nyame anka se obema Adam boafo wo seso boafo na me kire mu yi enipa bebira ware ema omfi se nkoso omu ya aboafo ema ne moa wo mu because ema no omu nya wo seso hwe ma me kire wade ba ma ye businessman na ne ri ye businesswoman a likely say fie be say okay what does it enti aware ne ye kono ye mbebere ye ntiase wo ye teacher hwe metina osofo bi ne yere ne ya asofo be enan me kwa na me counselor wom ana sof maame ne so on ware bio ya bo sof maame no bono a o se oni ni kunu ba ware no ni kunu anka nche so obedi sofo na efese ni kunu bedi sofo no wasesa afenso ono wo ba no sof maame no aduma chede a ye de ye sof maame no oni bi enti ontimi nya sof maame. Wow. Eti wonu osofo no na yiri betima ma ni sika to ne botom but gift e kura sofo na nyame afre no oba no nye ne seso Boafo. Eti uka brofo na I will give you a help meet suitable. The one suitable no ya ni ye free. Sofo mamu na ye free. No mo ko pema. Me na me free. Aunty Bea. Me na me free. Mami mbisa. Na ma no ko pa oba no. Le on se ene wo fa average be me bi agina wa be me bi akasa me pa oba obeboa me pa oba be unti be ma obekasa me pa oba wo ye me seso wo seso no ne e fa ni suitability. Okay. Wo seso no ne e fa no compatibility. Me ye so fi na me ye know you baby no
day ema ebefrew se wo yiri onye wo seso in other words baby enyame di wo kọ any vision ekura any the opposite what achieve in life no we nya wo ba woni ne be che sa vision no no wa beti wase a ontime muawo ti confusion wa wari em makatu Yes. confusion ba kunu ye battle between alone and loneliness. Yes. Enti obi a wo kọ ware nya bi so say die enti na wo ware o say ai medu me mpani fie so mi fi so ba de o say unya be ma wati Yen na ye titi ne wati because asante see the word don sem no eden odema wo ware mi na me ankasa me life a me born me hu me ho ano na be ka me ho a ye me ne ye hu ye ho ano enti ye ware a ye ware boafo nko a meba so ye ware seso boafo okay seso boafo no se twi na de pa wo ye ka so obi se obi ase ne sei mo se tuntum anti bi wo duma ya wo ye se radio wo ye journalist be ma na wo hia no no e wo se be ma no so wo pe wo mpe once o pe so o ware no o so obedo waduma na onimre bia ana oni me ho bre ana oni me ho adaaje tina se me ka kire mema bi mema no omotaye me mpan kwa ade ache so me na me mpan kwa ade ache so wo yiri ye nurse abebre because our afternoon shifter better din kwa mo no tese ye nkwa Saturday ni ya hye fridge mi na hiti bi ye do wiase ba bia on profession bi ekura ni pa bi no mo mpriso mbenya kunu mo mpriso mbenya yere rebro kwa me kwate de bia bomb na tase profession bi kita wa pray profession bi kura wa na mpriso mbenya yere because unya yere a o profession ni wo life be say a bit said here memo example doctor sofo we a doctor we say we din say ye fra o time bia obeko to no ire da wa mu make love na mu din koma pa doctor please there's a case here wo yiri ni on set on mama kan brofo ye wo heterogamous marriage in ye wo homogamous marriage heterogamy ni say wo ware wo ba na or ye direct opposite from your vision or problem ayeka and ye heterogamy okay and now ware oba awunti aware no nipa mienu bia nyepe but na make say we journalist I was say wo kunu bedo wadwuma no anya say ontimi ni wontina ayi nyumtuni bi wo Ghana ha mentimi mboni din wo studio ha meni kura se ne waware o wo share sofu bi na sofu ne pedum tuni no sofu ne say janum to ansa na maware no say no this is my passion this is my gift when him say your profession bi wa wo komu a say wo di aware e ka ho a adwuma no ntimi ye because adwuma no any opposite sex any deal na me come di as a counselor e ma be 20 be frame me dako na no na me ka sometimes couples be from our bedroom yes o manya issue you have to enter their bedroom adwuma bia nyame dia ma obi so wonya no o da me limit mu to doctor ti doctor na do be 10 ni afro emergency minim doctor bia enya ware na be mu a otimi tina theater 4 days no be fie surgery san kwa na se na me kasa chas of mama fobi na me ka cho mo sa of mama fo se ne Paul otiasia ko ba bia ware ne da so go and read about the life the biography of Paul and autobiography of Paul wo bia nansa yetimi bunu no the street nya koka Paul ewo obi otumi to nsuom akronfo bruno na nkofo sinabo okuni Paul ade na beka je no meja ya ko masa na wo kwa na nyame afrew ja adwuma no enti Paul anware a onimde enti anwanware Yesu anware a onimde enti anwanware enti ye wadwuma bi wo a ekura wo te se be ma mama limit to be ma wo ye be ma na okura adwuma na no na me ka kire nkofo bi mame areho ansa na wo yiri betima boa won the word seso boafo no ase ani se sia meti
say fancy be a me yi tu kwan na etikem wo the radio me example na me ma burst me tire under normal circumstances again na o say me yire etimi ye boa me obeka say opagina na yenhwese enyi time no na enyi time no at least on fa bo bakora ma me again no oye no oboa me but o burst tire na yiri na si no apedue bi ase agyo si but o tu wi ani ato aso enti bema nyame nyansem no bema wonye du mpani fie so a oso hunu ba bia wo kɔ wa abrabom okay pacho eno ye number 1 okay oso hunu ba bia wo kɔ okay wani so ade hunu ba bia wo pese nyame di wuduro ehun na abɛhwɛ aware ehun na abɛhwɛ yes I see yes wo oba na ntua na wa fall in love ana wo oba to na wa fall in love wo so oba simu oje na wa fall in love ya fall in love sao and then one more are standing in love for bre no more fall in love omo my dey omo ejina ho omo jina odonim ojina odonim ko omo huna ma na more fall in love ayeka enti bi bema ansa na be ware wo ba no the first thing what is your vision okay because oba na wo ba ni de obeboa o on be ye the main driver of the home oba na obeboa it presupposes that the be ameka mema moko school a mo ana musimu niema mo ana mo no amaduane o ware na wuja aduane no a wo lusu vision o ware na wuja say oh oba na benti on the besi niema ko fie bebre kowe oba kotu be ma no oba ye hipu ye niema because oba na adwuma no big or bigger be ma adwuma eso omumienu no ebi kwa washing machine si wo so niema gu washing machine ni so no akadi odi niema ni begu machine ni mu ama machine ni si no cry problem papa Reverend Kwame Kwatin ena yene no edi enkomo no na entati bi mam fesia jo so be my dey say oba na apeso oware no ohun ka dating no na bo type an say u date oba mame me pese me no obobra okay ade we na esi mani so ha na pese me koduro mame die na betimi di aba wo input ama yakodu sa pompon so sa na wo sanka awade ye ba we dia ko awade na ye say oba wa agenda 119 ena be ma no so won agenda no omude be si nti agenda no omumienu wo no ntimi mbeye baako yankopon so all come abom no o say the two shall become one flesh in ye dey chasing one vision. Oh okay yo chasing one vision way yankomo way prelims one question po ena wo baby a Kwame Kwatin no wa sha asefi na ye dey ama no pause no na yanko enidaso wo ho na me ne odriofo abna adepa endi enkomoi na ye hwe de enidaso wo ho fo edebre abna mama yanko ye ni we ho ye de sa wo hu sa ho ye fe kente no ayi kala no me da se na to boy na obi ka na asem aha say edru sa time we say na MPP no manje ade ni na abosu de ma me fa ha ne fufam kakra wie na signal no etutom a ene cash out e ma uska edi eno asa obe dial star 439 hash star 439 hash na wa picking number 6 o picking number 6 na follow all the other prompts no twa ba ko bia 5 Ghana cedis na wenye bi na wedi ubenya 500,000 na ye twa kosa na se enya ntie se mo aya mudi ne efra mo amomfa ene Tony Best show no so efra mo a mamfa ene o se cash out for no mutimi reverse scan ye efra na wamfa pani a reverse esika be dia dance se sika ne de tu mu no won sa aka wo scan wanya so efra wa wamfa ye se obeka se ye 419 edwuma e wa ha ye nso enye 419 edwuma enti ese utwa bia obedi utwa ba ko bia 5 cedis twa ba ko mienu miensa enan enu twagumu saa na wudi a wenye bi enso e de ahwew halfa apomodem me eba so Akoma he ya 87.9 efiade enwumre no nso ene fa no nso ne fa kopem se no nkono ebebo ubehunu se ye kasa efa apomodem sem ho ebi wo ha yen ye he ka bi but yentimi nka ne nyina bebre saa ye mom apomodem bre ne de yenya expect na no ma bet na ho enough time no mo dey discuss health into na enwumre ma na o discuss dey mama na ye diabetes in children okay
hye yade yenim se empanifo na sa yare ne yom na se ne nkura na agiafa nti ene be hu types na ewom no okay ene niam bia ka ho yen kanini na enumre no wo de ene yenhia omo be fia na jonso de oboa akukudam papa ne type no kra me ntime mmo ai nti enumre apomudim ye discuss diabetes in children no na oduefo abna de pa e de ato enu nkrakra denti ane e de kwan be so no mfa so nya diabetes no nya diabetes na ebetimi atwiti ana eye forever and ever san komo ni nyina obehia abna de pa na enumre doctor baako penyi pa na health nurse officer omu nyina fi konfa no chi nne enumre ye ni omo ebedi enkomo upobi ama na siesie ho ama ho ayefefefe so de a eno ane glam by tina ebe ma ho ayefe o kwa from birthday ukoye studio talk bi ate de ne ma ye me de ya medite he ya o kotina ho a na ofre na oba be siesie ho ama ho ayefefefe friend no e was 0544 466280 0544 466280 na oma ho enye fefefe ye nuanu ma mo hwe yen e wo Facebook ye da mase papa mo hwe yen na mo like na ma share na obi nso ene Reverend Kwame Kwatene nkomo oni yen eboy na o nso osua ade na unuanu nso esua ade nti Yakub Zaid ye da se sa wo hwe yen e wo Facebook Pedro wa nso ye da se sa wo hwe yen e wo Facebook Abrantie Felix eje yeboa nso wo hwe yen e wo Facebook ye da se Koja Sempa Furniture Works Facebook wo hwe yen wo ho miami nia bema opoku justice ye da se justice de oye ya na osan share e de mind justice ye da se pa wo shidi bodo wo hwe yen Joyce Kofozi wo hwe yen e na Anane Kumsin also wo hwe yen Ohima Inshabaladi Yvonne also wo hwe yen e na Andrews Opare Saforo also ne no na Capital Radio DJ Andrews also wo hwe yen e wo Facebook ye da se pa samo hwe yen e wo Facebook mo hwa like na washe papa yen twan komo no so anto se ibenya signal no na mabna de yen akọ enidaso e wo hono wakam yenu suitable help mate yes and alone or lonely aka third one na cause confusion na ama say aware mu ye breed the universal confusion in marriage no? Yes, the universal confusion no nyame kan say enye ma onipa se ono nko abetna yes. So the third confusion in say enipa bi wo a also omo nko atena Nipa bi wo ho e wo so mo I see. Yesu kura kan Matthew chapter 19 11 to 12 was nipa miense bi wo mo ntimi nware ba ko ye de wo mo ba ko so enipa na aye wo mo saa okay ba ko so osoro ahini ehu ne menteni so mo ware ba we hu se me se omu nyina abo aware ho pa yo eni so mo ware de nteni so mo ware ni say what it takes for some men or for some women to become husbands and wives, you know, some people don't have them. Wow. Inti aware ya na metire teasing crofo say aware ye to aba obu anko gina sumpie se ento ne so aba na ko community ni na aka da bi o beku obi ba da bi o akwa mo na ware o no beku nipa. Wow. Because only what it takes to marry. Me baby otie me obesere enso otie me me wo wa papa wo ba fe na mpese me ware na mse wo ade na be so ware o se bible say na mse bible na kan akura hu bible mobo enware Mfasam ko she bible nyame mobo na tena ho na obisa me say eji nti nyankopon obo wo ba yes wo ba ye ko sa exposition na me ye no a nyame se anye manipa so ono nko atenti oye ne seso boafo enti wo ba sa wo hwe Hebrew kasa helper no a ye pronounce na eze Ebenezer eze na to aso e kire helper enti Ebenezer de nyame aboa yen abeduroni nyame nyansem no oba waafo bia nye oba bia wo okay oba waafo bia ye nyame ketwa wo ni kuna brabom oba warefo bia nyame nyansa no okay oba bi oyo warefo bia no oye nyame ketwa ewo ni kuna brabom chese baby nyame peso odi saa be mani duro no wo ba no a wo ba be ma na kwan mu on nyame be yusu no ama be ma na duru saa pompon so no
eti se when be ma na ndru sa na te se wo oba no wa mo wu kunu no na edubre bi a me book bi a man famba marriage port ba ma tro bi was abuku emu se be ma feli wa abrabo mu a eye nyema mienu ada se be ma no wono ankasa ewiase obaye na oye blind leader onye ni swade hunu okay ana be ma so wonye ni swade hunu a wo ba ntimi muwa o se society any tradition makanya ma mienu obo yama emma be gina bia bi se nyame botaye obo wo mu number 1 ene se afibia no wanyem number 2 oba de o se wadwuma o ye se wonu aduane ebi mu emema bi kura wadwe se wo ba be ma kasa wonka bi emema bi wadwe se oba de onimu nyansa na na me kasa o ma me ni Queen Elizabeth ya o kasa ma ni nyansa o ma me ni Kamala Harris ni di boarding na di papa ntimi Taika Harris na ne matam baby that is it enti say when shia wo ba wo ye boafo wo ye wo sesu boafo na we generalize say oba de kitchen nyame ball so ontena enti wo ba bia wo no so wagie tum say me de nyame ball me no ball me to kitchen obo me say me de afibia ne manyinsen obo me say me ye sex machine obo me say be makasa me nkabi sa wo ba no we lose the purpose even in life okay be ma no gina wo no awo no ne nyame ne wo ye nyame ketwa wo ye ne boafo tina me example say me twika na me yiri tim na car no type ya automatically o say any say me wife ko gina duase so try to help so what I say okay now yembras seso boafo no home by home but we didn't carry me fear example okay because me fear any will be fear yepe nti me kire seso boafo no from my home 87.9 Kumasi me yira no amaduane a me ni problem 87.9 Kumasi oh no but I am dey why me yire no enye so be no aduane ama me ntira why me shia me yiri wo wiase ba bia no tieni a me nya free me nkwada abremu a me di be shia me yire no eye catering eti me by nature no aduane a me nimu ye no ene de me nimu ye no na afi na ebeba okay obia oni me share from Bible college ni me degree mu ni me nyama nyina anum say I'm a very good caterer. I cook very well. so you anya waduane a Enya buta me ware me yire no. okay yo enti Reverend Kwame Kwatin ene yen ebo enkomo se bema eniama ankoye wo abrabo ma the smaller god who is the woman no in your abrabo mu no you say blame no right? Say blame no. Yo ye baba no achemu ye e dia mai am na de payonko mama me da say ebusia awien so yasan so ehia bie na efia de wia edru say na ese me betena hanom bia na wahunu se eye ani daso e wo ho herbal clinic yen e na ye ne wo edi ehia mu medofo papa bi e bia ene eye bra edi kan a wotime nka doctor na wo se yade no se de esitie bia o de ba ne honom a endaso wo wonti yade no ebefiri wo nchen e de akono sa doctor no ho asem e na hwei me ne wo edi ne ho enkomo eye elder doctor owusu wo no e na ye kofa bai edema eni daso wo ho herbal clinic no e na hwei ye ba bedi ne ho enkomo na ye nkomo ye ba bedi no eye tiawa medikan aka chaw se wani no eno e na ye wo kane a wo de nam wiase enti se wan hye ne yie na satemachie bi eba ani ne ho a se de obesi abremu e wo wiase no e ha dwene se wanya ekwan ene se bi obi a nani ho atena e wo fie anaso afa ne yonko open a huhunu ne se wo mo mese out papa e wo ewiase mu sanse ade a wo wodi wani behunu na niema no kra de wodi wani hunu ye na ye den na de ani no temachie aba hunti unhunu bie na cha se wasemo ye mobo e wo wiase enu nti e na mefra wo se ene de eni da so wo ho nti yade ni na titiru ene de efa wani hu no ye de kwa kodan elder doctor owusu kofa bai edema eni da so ho herbal clinic na afi wate ne te ede amayen ye ni so ne ba beda ho wan ama se panie etofomu a yetumi afa ama bibia aye kama ebi a hugina obi mpuma echi he wo pekura tumu ho ahia ye no ana wo teka mu meti ni nyamfa nsesa ma na so nya abesi fom
enti wo twen age number ne se de be ya wo de na wo twi mu abuki appointment no efato ho na ene doctor enkasa ntoboase obesi ade age so na ane no edi nkomo no yade ne so te be 50% ansa na wadru na kache ho enti entempa number no wo tro ade ato ho a enu nie 0559 901 234 0559 901 234 056 0596 mama facha me 0596 619 84 0596 619 8884 eti eni da so wo ho herbal clinic numbers a ye de edi djuma e wo asoye ho no numbers ni mienu ni na ebo adwuma wo frɛ we na ejina so kon a na kyese wo pushi ba ko no so atum na oni doctor akasa medical akasa eye ni da so wo ho nti yade a efa wani so no eno ho asem ye de ko doctor se min kan kyerɛ so wo de no epru nsuo eso hyehyew eso kekaw eso wo bi wo ho no mo asemete ha wo nhume gye se wa kyen na ni saa no wo yi ade wo tomo sade ba ade o mepa chawo ene de eni ne ho asam ne yemfa ni agro enti wani no afiase e ma problem ase ade da ho age se wa hwe ne kyen obi kura wonim no hu na no watwam enche na ni nipa no enya problem o na so mesinyo na no me no hye ya hunu mi ametwam me mesra wo enye ono ane ma esi na ni so na wode nam wiase no ko eni da so wo ho herbal clinic ho na doctor enfa hahama enko a eye me de se asoye ho de eye herbal center ntiniema ekoso ewo ho no eye nubna nuta obode no peya na doctor ekeka bomochi edigu wani ase a anase odigu wani no eso a eye ninimu eni ntininimu adwuma entempa na wani na eso epru nso de eso hyehyewo eso ekeka wa wunhunu ade eyie no etumi eyi ede efiri ho ama bibia aye kama afei aha ena ye nkomo no doctor se wodie wo a wash spectacles no ache obi wo ho no ma oyi spectacles no eto ho a nani a da form no ontimi enko aha ne do obi nso ahya ama na etwa ne photo enti ada wan shakura no timi se spectacles no adro ewo nanim pa cho eye enidaso ho herbal clinic doctor se ordinary ni bi eka mu wi a enya de se spectacles no ubetimi ahye biem na afei so eye drop bie ni hono mu a ye de eso eni ni so ewo yaso ye enti sa da room a wo ba ho pen na doctor ahyew na wa ma wo eye drop amfa so wani so na enkonko kan che wo bi se me ko enidaso wo ho no ya amfa eye drop ni bi anso mani so nti edro ni ho me pa cho se woje wo bo ade eni pa wo de adom ye no se ne bible kra akadada se ye ni aduaba no ne emfa hahan no ensa yade enti eye hahaman na na doctor ekeka bom na wani na ete aba besi so wuntimi huna de ye wa sha spectacle se ne de ya kra wo mi se akoda bi mobon se afa nu oba ne ye fiase sha ne spectacle sadenya akoda no ehuna de ye na wo so ye de sa de no etete no se onyini na wantimi anto papa edrogumu a sa akoda no ye bi sa se ni movement e wo wiase ebeko sen ene obesi anante enu ti ene eto nsa e dia fro se bra eni da so wo ho herbal clinic sa wo ba na spectacles no ehyewa eni da so a e wo ho nti enkopim se doctor ehyewu enwie no na sa spectacles no waji e dia to ho no a wutimi enante wa bra wo hia support bia afei se yeji eni hu yade ni na so eto nchen a yade nka ya aka eno so etai edi nipadua no enya ema wo nipadua no eye basa wobi wo ho no yade ba ko wagene ho a enkrofo nso agi sika no edi eni da so wo ho se entina ho ema yade no enku sanse enne de eni da so na abasai fa yade no ekoda doctor waten na omoa wo na wo so ofa wo ntampa edifra enti yade bi eti se diabetes yade na enumre ye ba bedi ho nkomo no doctor wa sha ase esa ewo na kache yese diabetes yade no se bet kan ho pa na se ekuro bi etu wa se de be ye kura na kuro no wamia amana kono eno boachi bidi na stroke no so edi ne ho gimu na che se enye
won se makacho se kokko yade ne de we obi a wotai ekai ekodomu wone nkrofo na titi fie na se kokko no afifiri woto no wampe ho asebo anka efi wadi usika bema wo sanse ye nhwe se wo ba akopɛ betemba no wonkwankwa ya manse agane a obi a eba so sa kokko yade ne enti afifiri woto afifiri wani ase eye enidaso wo ho herbal clinic na doctor edini nupa no eyi ede afiri ho hypertension yade ne nso ha dwene papa apomudeinfo no ebeka cho say yade wei sa wotena ho ye no kokwasa agro sa na nhwa na agro nso edu be ma o prostate no aye conscious anase aye large eno so e wase wutimi ekohu enidasofo no na fe doctor eye ho adwuma edema oba wo pe awo na nso so yafunu nimu no fibroid age honom afa wo bi say months we menya me menses ma fa me ho adi adi sanitary pad no yese papa kra no betimi atobe 40 Ghana 50 Ghana enti se menses no ama sana na chese osimu enani age me pa cho da bi se moja no bosumi ama bosunya yebesimi ama fufuro ama na ebontoa nkakra ubohu se ayepo bi ayebibi eda yefunu nimu enti ebro wonya obi a wodono na nka apese wo ne mapapa bi edema no fibroid ninti na age yefunu no edi aboso awo no entimi mba mepacha wodie no typhoid na edi wunya wo mo say typhoid yade no ba wo so sana chese wadi obi agya nan mepacha nidaso ho herbal clinic na doctor etna se ahyewo ama typhoid yade no akọ me se afie echie wo hoi abufunu ni ho enti ensem fata se wakwakodi se bi agro no awie na ase ho pacha infections ahodo edi wunya ene infections no yetumi efa no baabia enipa do so bia ebi a washroom no ye use ebom no infections no wan hwe ya wutimi efa bi ewo ho enu nti ene e ka cho se enidaso wo ho se wan ye careful kra na se infections no aba enidaso a ewo ho nti wode edro ebeka ama infections no afiri ho ahimfie no ekwan betumi adamu na nanaba watimi atena se ama chese bibia aye kama asanie nso wo hono mu a wadi ne kama wadwuma so ani ana chese watwa asase ede adawase madede fever no so ha adwene o ene no sa madede ayade no se de esi kum nipa no wanhwe ya beka se yade akese no na etumi ekum nanso wo hododo ase waye mre kakra awon hyedan no ehuhuro de ubisa aduane to wanumu a enya wode na akra no aduane no wudi ne sen na chese etwase bon ka yese madede ayade no na ha me no fu wudie no aya na eyetipaye wobi se medie no ejina memuma sonko a ebi nso se ejina memuma no efa na ewo bonkum no wobi nso se de ewo nifa no ehonum timeje wo ga wobi kasa ho na ne ho ahia eye wo no eye enidaso wo ho herbal clinic na eji ede afri ho kane no nanke ye beti se obi esisi ye ne ya na sebi abrewa bi anase akokora bi ono wadi ne nchine awie amen wo mo sa no netai ka se ene de misisi ne de se ma ba wa ne mrantie ni na wobi a ede ne ho agim adwumaden enya yen eno aso ne edidi ho nkakra enti se sisie no ohaw bi aba ho na wontimi na da wo ho se de wo pe eye achia unamo a wo ne nanam nchemu a eye enidaso ho herbal clinic na ebetumi aboa wo na afa yade no akọ enu echi yade nka ye bia enipa edi yenya no mepacho ye to nsa edi afro se wo de fa yade no ekodan enidaso ho herbal clinic na doctor enka bi emfa emount ene nipa yeduane a yedie ene yensu a yenum nina no yade ankasa ene yefa edifrim wani di ye wanum ensuo eyia na chese eye yade nketenkete ene pese beba betina enipadua mu na emom se wo bomoden ede yade no ekokodan enidaso wo honom a na chese enidaso wo honti doctor betimi edi wasma ma na won soso wafa wo ho ede afri yade ahodo mu wo ho do nti a branches ahodo ne ye biebi kumase ha hwehwe ye chi akwan ewo kwada so estate park ne so hwa na wo behunu yen afei so sa wo takrade ene ne potemu a port quarters no eben Archbishop Potter School ho ho na behu enidaso wo ho na afei wo ne wo mo eduka subom tabora fonso enfo mani enchemo ewo Alhaji Walako Junction ho so doctor ene na dwuma yefo no ewo ho no mo a wo hia wo mo a wato adi ka kire wo bi se enidaso ewo ho nti yade na ete wo so no ebetumi afiri ho
oje numbers ni biem na any doctor any enkomo 0559 0559 90 12 34 0559 90 34 and also say 0596 19 88 84 0596 19 88 84 for way any da so ho herbal clinic for a number ye hye kwan se obefre na only doctor akasa se doctor na o hye eni yade no odi na aduro eka ensa mabiom no ono e na woni no edi ehia enda so wo ho nti wo ebetumi aba onyame ya adomo a dasene ye besan so ehia mama medase papa nyame ehia wo so enwumei munhia abna de pa na one mo ending komo emfa diabetes in children eho ewo apobuden emre na ye bekọ akotie yen kọfọ ye ni omu di nkomo ka to say fiade bia de aya na ye tie yen mo amhwe yen na mo tie yen no so se be ya topic na ye discuss no yenya mo views on it na ansa na ye bekọ akotie no ma ye bi so reverend na o ka se e wo se o sha se free ho be ma na ankasa no ho vision nti a o ware na wo ho ba o ye suitable for you na wo hu na wie na mawura awarie no bibi ntimi ensesa e ma oba no suban nsesa me nse wo vision no Aunty Bea any say yenware keke wo. Okay. Yenware keke. Okay. On says so hwe na o say male and female he made them. Just oba ne bema e no ye won. Okay. Bema e kware oba di na betena ne fie ene na bebo bra the rest of his life. Okay. Me ya brantie no. Okay. Me sachira ntempa. Me ya brantie no. Na me hwe me da ache a. In fact me de me homa Christo at the age of 17. Emu ups and downs. But na me hwe akire no wa me hu se Ewurade be use me. Okay. Because me so no se me bompa ya mamenka ensem bia na esisi for my life. Those days I could pray 6 hours a day. Ebia no papa between 4 and 6 maybe 2 hours. Ewia between 12 and 2 maybe 2 hours. Enumbre between 8 and 10. A day me bompa 6 hours. Na Aunty Bea me dada obi awo. Se me bompa ye wie sa na me water krade. Community na yete no. Me bompa ye wie me team enipa me hu sheet na esi wo. Te say dey mo fa ni project yi. Okay. Bon se si wo. Event a ebesi wo area ho nyina ba ye betwela gu sheet ni so amama we. Tina me ne me ofaneti. As for me that was 79 80 81. Masacha for Assemblies of God Church. Na me ne me ofabinati. Enti me ya kwada no me hu sa ne ma na me kɔ no ho. Uncle Oyemfantini uncle. Echina obo 11 o'clock a Mr. So and so bebe fia. No be some say how do I know? Me see me bomb pie no. I saw it. Okay. Aunty Bea echina Saturday babo 11 o'clock say dem hu no pe na me pekɔ no ho. Okay. Okay. Enti mi hu say daachi nya me be use me. Ti mi sha say a me bo aware on pie na me say Awurade. Mami oba. Enko bada say me yire chi me ko bedo oba foforo. Okay. Because the nyame person odi me ye no se me fa me yire chi a me vision be say. Okay. Eti me yira me wa no enya aduane obe no ama me nti Na me ware no. Na say wo vision ni Se be onyame be fa ne so ama me yira boa me ama mani so ade hunu abem. Okay. Enti I want a helpmate no. I want a helpmate ne ba no. Okay. Eti se me tu kwan na me ne me yire kwa e solve problem bia. Se me tu kwan na me yire nka me ho. Oh, na oba bi na som me the temptation say me to makobo no akofa asem aba. Okay. If my wife is there, what is my problem? Obe boy yire na. But what I say, enti yen sori nware kwa. Okay. Se wo yire nsewo a, e wona problem ni fiba no. I was so yire sew. Se so boafo. Aha. Asema mi ke e hyphenated. Okay. I was say oye wo seso Boafo. boafo. Enya boafo. Enya boafo keke.
Okay. Wo ware boafo a oba bi wo ha o skapa o de bema ni kunu kwaku Jesus kai 100,000 jibo ho fire di obeye. But no so number be pursue different agenda. Eni wo die no die nyame pese mo ye ma efie no mo achieve no obi aye ni purpose. Seso boafo. Eti nyame ka se enye ma be ma so wo no ko atena mema no seso boafo a ati bi sima making a strange to many people. A strange to many people. Name mom agbozo hair about there. Onye strange to us because yeni na and nam papa mesi aba ho wa ye fafasa na ye koye nim. Agbozo hair about doctor pacho ho ye de. Mejo so aunty. Ye de nyame asi pacho haboko na nam ye koye nim. Edume ya. Edume ya. Mama ahwefo nyina ha. Unim say agbozo de yes no man has expiring date at TB. He said the unim na. Ye no ye moto no yes no man has an expiry date. Good afternoon. Edumre say anai was say de apomudin honsem e de brew na agbozo heba clinic no ye de topic no ye moto no kra kan nyina ye kan no man has expiring date na chese akire bibia mu na de tie de yare ayesa no yakoye ni ye papa if is agbozo heba clinic yakopon adum ye ba ye adanse ene niama yakopon enam ye so ye nkrofo a wogie omo nkwa edoso na yetitiri no yes no man has expired there is a sexual problems no yes son ye papa DBT said ye woni no say mama mfa de say problem it is erectile dysfunction you know agbozo he back clinic mfa mfa yefichiri yetenete it is a way bema na o hwe me anasa o tie me na wie na o sexual problems bit say erectile dysfunction sebi bema no entumi nsore de was sorry how the bag agbozo aye betenete e de amount it Dr. Agbozo the juma ye di attitude no say erectile dysfunction ebia wenya from the age of ebia 40 years eko na wa utubu say they said the otie first no ade ne sorry asabi emu ntumi nye dem papa ma wa odi we de be kira Agbozo heba clinic ye nim de ntia eyesa de bia me be trans ya me ka kire say onyankopon ebo ye ne pedua no o ma ba bia no de hormones a etumi ebo an me ye adwuma yi enti we ni a wo hwi kwa no e wo no ane hormones a ye na adwuma wa ho fe ya yudi tuwe wo de ma nipadua no yesa saa nso na ukọ emema mu die no so aye nso ye obi e fa ne testosterone na eno produce hormone e de ma be ma bia ma onya good erection na se de yakopon nsusuye ne na body mu tie no na me fa ne saa unyini no na testosterone no production of hormones na eso eti enti ekọ from ne yakopon ka kire se pedro na ye na ho de ne sanye den ensamra back enti ne sese bibredu asa hu se o mema sem ekofoma the edikan testosterone no na esa de e se hormones no production in system no very low na je se no eno na ma obi beka se bi media no sorry a emu nhye da anye din ana se bi oni oba no gusu ye bibi na adum agbozo se oba ye be ye wadru ma ho asa ye din obi de kra ho no ma se bibredu sorry a o de bucket sense wa agbozo ba ya hwe ya ye si age number mai yemfa age enye adwuma wo honom if we say the entire year kasa the same what the 60 70 80 when it does so huna de so be mawu let's just say it doesn't make sense here the part what you say because sesabiu when you never say when you su anaso wasu but de bia make say bibi esi anaso sesabiu be masem no entumi emu adwuma yi a na abnormalities are broni friend disease let's say yare na ayeden abani pedua no o life side anaso o lifestyle no so no and also it may cause erectile dysfunction. The ye di any niama, Ninian so agbozo, hebakra uba, ye do be fa machine money a share problem no, near mon wedru kama. My many can fire check when into ya, Oba Kumasi Hanum, my ditcham so mean 5, old insurance junction, and I o. Kumasi Hanum, ditcham so May 5, old insurance junction, and you. Kumasi number is 0553 41 77 52. Aha number is 0553 41 77 52. And now oba enkraya ye wo kwashima ye ben kwashima na ahemfie no pe na ye ben kwashima na ahemfie kase no eho na ye bo adwuma enti no udu kwashima na okasa agbozo obosa akora keto akora no akire se wo mo eno mo ho no efiri se ye boa mema ene ma ye papa Kumasi and I crying sorry 0241 75 02 82 and cry number is 0241 75 02 82 and na okotema ye community 25 Savannah Junction tema 0557
0557 40 26 26 96 ebia na o pressure kosoro ebia wo high blood sugar ama why you sexually weak ni nyina ba gbozo he ba clinical ye beboa wo yi papa umfi eya wo ya anase osisi waposo nyina ye wo ya ni nyina no eye poor blood circulation to be cause sa na mema ebia wo severe joint pains and waist pains bia no e ba sa wo mema sem no so itimi affect ni ye papa wo ye oba na se fibroid eda wo yim why you scan ahodo nyinara anas one medru bia entumi nkwa me patcho bra fibroid no we wo mu ahodo yi papa ntu ba agbozo ye test na ye hwe the kind of fibroid awenya ye be mu edru na anane na fu yim kama na so why them who to prostate enlargement o ye be ma na say wo hwe me from the age of 30 I have been saying say prostate no bi bisa say doc dey na dey ba prostate any specific cause bia any yare dey ba na mum no unyini no na prostate glands no na no so enyini na PS no so enyini kosoro enti wo sa num adu na ema na me normal eno na se wan pa kira ahwentem a ubon se bi wa udwu so ntentem dwu so de no wanka ho a na oye egu nwa ne sa oye oba nso a urinary tract infections eno so tumi ma udwu so ntentem be ma nso urinary tract infections so etumi ma udwu so wo dwu so mo problem bi agbozo ebetumi abo mpacho kumasi am se kumasi teachem so Main 5 Old Insurance Junction. Number is 0553 0553 41 77 52. Kumasi is 0553 41 77 52. 52. And encrying question 0241 75 02 82. And at tema is 0557 40 26 96. Me pacho wan ton yarea onya no edru de bia meka yare eba ebe wi aw say ebe ku na sell intimate na ho e wa bra bozo herbal clinic yeti asema sebi gonorrhea engu wani ma say mema na gonorrhea and as infections edidi mu ache no ene na ya na mo mema no so ate na ye kitin o ba bozo herbal clinic ni gina ye hwe e bia na infertility how be ma wakwakoye sperm analysis ne so sperm no e wo form anasa hoɔden enye pepa cho oba bozo herbal clinic e be ye waduru kama na oso watumi ayeden awoba awade ni nyina no e ya na de bia meka se de ye ni munyam kese no e ya na eye eba eka ho ye papa ya de ahodo na bozo herbal clinic yesa it is a oti yenka enawie ya e wo se wotu anamom ye adwuma de biara from 7 o'clock am adopa na yapon 5 p.m. Ye share you must Mondays ekokopim Saturday Sundays no after church baby a hwe me afri be o ba o ye be ma me pa cho brag bozu na ye hwe na yade bi e da so no ye betumi aboa e ma na afri so premature ejaculation na obi a wontumi sustain erection and as I said obi a oni oba ye bibia simaka kre bia na ba besene pim eno ano no na obi nso ho no mu a sebi okoba ko wo so kominu abrante from the age of 20 kopim 35 40 die e wo se mienu miensa na oba na wo se be ma die nso mi ka sei okoba ko pe eno ano no just 5 weeks and as a 1 month echiri ansa na oba ma kra so asoro obi wo no medo ahomachi a no erection ato agbozo ye be boa oyi papa e bia sebi me sei sebi onsa ba ko adwo onan adwodwo ni nyina no untumi nante wabubu egu ho no oba agbozo herbal clinic ye beboa wo esi kire wo mogem e ma o pressure no so akosoro ama enu ntumi masem aye basa oba agbozo herbal clinic ye beboa agbozo yesi no man has expiring date ment na se ma yade 2 cdb engu wani mu ase na yade hoi ya papa yi enti me pa cho numbers no kumase ha ye tena se pa from ene ya eko ya ye adwuma gidigidi enti wa wantumi ama ne ochina nyame adoma no pa from 7 o'clock am no hia agbozo na ma hwe kama na ho ato me pa cho friend was 0553 41 77 kumasi anu 0553 41 77 52 enkra 0241 75 02 82 akra 0241 75 02 82 Tema is 0557 40 26 and 96. Yami anu china kumasi branch hanum and nine cry. Ye screen is a hood winner. Yes, screen be a person obey woni pedua mo bra. Ye baby am free. Ye de kodi brunya. Enti ochina e kodi nyina no. Ye free screening o person here prostate. O person here liver, o person here problem be a person woni pedua no. Nyame adom ochina e kodi nyina ye free screening. Card pen aba be den.
obaji we no nti wo kyena nyame ya adoma pese free screening ye wa gozo he back na nti fa numbers na bi na be screen bi na hwese problem ben e na wo ni paduanum se wo bi a ye be treat am on afri ho e na se o ba nso na se wo bi dada nso a mensuru premature ejaculation no erectile dysfunction agbozo di ba ya so ya 3 days a week na che se asovie wi a odi bu adwuma na no oba besia sebi menstrual disorders ni nyina no ye menstrual cramps no eba na wo de do calendar de bia na ye kan wa enye krak ni nyina ya de agbozo he back ni ye boa na nkinkan emma oyire no onim de ope enti bra agbozo na ye nso ye besa ya de emma wawade na egunu ya je esiwo ama na ye kama me sorry me ben ayabi kumase ochina nyame ya adoma me say free screening e wo kumase dichem so me 5 old insurance junction oba obema obia etumi bebi ebe screening bia peso problem bia wo ni pedua no bra na ye nye screening ma wo na ye hu problem a ewo ho enti ochina ye treatment ni fam no na screening no e koso sanso na nkran e no so ochina nyame ya ma ye tema branch so ye me patcho e bia fe na watena tv no wa ya gbozo he backland ye numbers no eni owo kumase hanom a 0553 41 77 52 Kumasi is 0553 41 77 52 and Enkran is 0241 75 02 82 Accra is 0241 75 02 82 Tema is 0557 40 26 96 say oyaso na wo hwe me na wo tie me so same time next week no man has an expiry date agbozo herbal clinic that's pa na wenya wode awie ni geosecurity services enso epenkofo ene omaye adwuma enkran kumase enatema koho na omono enye adwuma wedi fi 20 years 20 ekopim 45 years a geosecurity services ebe ma wo ene omo aye adwuma e wo se utimi kan brofo utimi ka brofo na utimi etro brofo na afei so ye Ghana ni a owo Ghana card ko geosecurity services na omone wo enye adwuma make us say ya ma screening na say anase recruitment exercise no o ma hase e wo kumase ahojo omo ben Golden Bean Hotel e ho e na obehu omo hostel facilities e de mamma fi enkran ne tema eba no empo kumase ya so a hostel facilities no bi e wo ho e de maw aketua no security officers ometua 900 Ghana cedis na security supervisor ometua 1200 Ghana cedis omo numbers no e 0501 095580 and 0241 415890 Anchor Aviation and Professional College and so ese beginning dear our travel and tourism mu airport operations and passenger handling cabin crew air hostess training and a health and safety management o wasi HNDB na degree mpo na opese onya nimdie wo de mabobọ so idia e ho an se wo fa o documents no na wo de Anchor Aviation and Professional College omo West Fijai e wo Takrade e ho eneye omo main campus no omo ben Dr. Amwa Clinic honom na enkran omo distance learning office no e wo Joylink Travel Consult premises wa Dome Born Again online training options and so e wo ho e de mamo forms ni bi e wo Akoma FM ye front desk say ya e 300 Ghana cedis registration deadline e 15th December omo numbers e 0244 886929 and 0200132746 koho nekoji nimdie 3P garlic mixture and so e boaw etu nyaro wase nyina e de amaw high blood pressure e boost immune system no wenya asthma stroke ana oyefuna e kakraka na wa yekese abro so a won se garlic yesi no numbi we de ye de aye edro ankasa okobi ubenye bi ewo pharmacy bia and a herbal and a chemical shops bia obenya 3P garlic mixture ni bi ato anom Piwak natural and a deba ye friend no e was 0248928824 0248928824 na nekoji edro ni bi enom tete natural spices ebema weduane aye de garlic akekedro nkitinkiti jene nutmeg and ye dia tete natural spices pebi na fa ye weduane o pebi ato no dodo etu aton dia e 0245
580957 Abozu oni ya bedi nkomo dada enti sabre de no na wabeka no e wa ha sei no Reverend Kwame Kwatin eda ho e wo studio ye ne no ebo enkomo e de afa se ema ye helpmate pepe te se de Nyankopon esusu di ma ye na wo chim se enkofa oba bia keke se okofa boafo e wo so ye wo seso boafo into seso boafo no ene wo se ofa no wetimi abeye na matro wa he suitable partner papa na me bisa se wo hu oba no wo hwe wo ni di nkomo na afa de wo hu se obeye seso boafo na makwa aware ni mu no e den ne betimi ama na sese free seso boafo na afa de wa beye obede no kra medase Aunty Bea wo hu se so hwe ye ya mambre mu a de bia me ka se ye se Jew for pa ya na ye se Israel for okay emema ye na ekofa nti bema beja na eja ne na edne ho akofam ne yire e won so issue bebre ho but ye limit mra bema ukofa oba abeka ho a aware na mo bewa na eye lifelong journey nyame adwen mu de eye till death enye nnedie ya ebi dane ne contract ebi se ukwa friend saying mfie mienu no masan opa no okọ ananu waja no debi nyame adwen mu no woni oba na ebobra wo lifetime so enti woni oba betna ase na wo lifetime obeye wo ma papa na obeye wo yire a enti eni kwasa wo qualities bia na o so hwe mamemo example se si ayetie se wo koti yakoyo surgery wo theater na nurse for ne prepare wa de wutu table so na wuti se nurse for ni di nkomo ye doctor ya obeye mama operation na nsen oyo obi a no wawu oyo obi a no wawu pacho wona ada stretcher so ade na be me sorry kra edwane meboa yentu obedwane se ususu se onye qualified yes ye be kaso obi ye doctor no wa school for be 7 years why na Ghana amra obetimi de car AC street so uncle driving school possible. If you have to take at least 1 month to learn how to drive, you will. Boni be ne woman say we hu oba. E wo se wo hwe se quality se be ma oba no obetima boa net baby nyame pese odi wuduro no waduro no. E die na e boni se ubeyi wani afiri na nentu ne to ne simugire ne nofo. Na woni oba na di nkomo engage no e mu dating mu courtship ni e ko out no mami I na mpese me do abrabom okay but even before that you be hu oba no kra no wampo why no ho investigation kakra because we ye educated at least or say utumi nya obi on so educated kakra and you fe no homogamy no okay munye pe but o say mo ye alike bibi wo oba no ho a ufi say wo de be ka wo die ho a na me de wo example say we a journalist bema wo ware no say wo place so wo ware Aunty Bea no e wo say wo journalism adwuma no ope okay but what I say okay say wo ware bema no say we a journalist me mpe journalist a say mo ware a mo be heterogamous mo ye opposite okay sa wo adwuma journalism na wo ye na bema no so wo chi no e betwa be potential problem a e be gua ware no enu na esi nkofo bebre fie no okay oba no de so ye boafo a ebi o score de be ma wo ebi onimaduane no a obeye wo aduane okay but say woni suade hunu no onti ase a pacho Bible no o say I will make a help meet suitable okay mama ye ntu suitability ne ntwene mama ye ntu compatibility no ntwene because enu na e de kambo afo no okay na me de me ho example say madwuma me ye say counseling ebu okra me tv crime wife say mama and the me share me client we wo baby a ye bom paye me share me client we wo enti say me wife onti madwuma me ye yase a wa no so de me ma nko share baby a me ma nko share baby a but what you say enti aware no de enti a ye wo universal problem ni say ye ware tra enti onu oba ne bebe fie ni bema bebe fie no eno be hu ni say omumie no kuta dual vision okay mama ka se me nchira o na tie fo ntie oba bi wo wa
oba bi wo ho a ni nipadua ye oba ba wo hwe ni makeup a se wo ye be ma kura na vision kura wo no wo ni na nkolabo a mutimi ware wie wow me example oba bi wo ha wo ye ni maame ni papa first born nto ye naturally born leader okay oni me ya dwesa fine no wa ware be ma oye ni papa ni maame ka echiri mommy's son mommy's boy it is a we be ma woni marriage leadership skill na oba we be control ene ya na say be me bo eso osuro ne yire osuro ne enye so osuro ne yire o wo ba ni ye naturally born leader sama e ma no mo ta ye first born so onuanu di o machi a ya ko ne history mu kakra okay wo ba wo se sane ma me ye dwadini a ni ma me fi dwom baba no no wadwale ni nua nkuma no wa ma o maduane no wa hwe ma bi kura ada it was practicing leadership from the home bema bi wa we o ma me ka chire o papa ka chire bi a wo to so bere enson wunya mpanimfo asuma nti wo no you been taking instructions for your life ti so worry na wo ni wo yiri na share wo brabo a this woman will control you mameka asemba kubi oba bi wo ha apart from so you naturally born leader no ukon educational background or JHS no a school prefect or call SHS no a school prefect or call university or call standing SRC president it's or your academic leader okay no a worry bema sebi education at that form this woman will ride you. This woman will ride you. Dr. Mensa will ride you. Yekowie Dr. Mensa yewia. Yebekwa kotie enkomo na abontin fo no so ne yeboy ye no. Ne ase aba studio. Dr. Mensa good afternoon. Afternoon. Pacho boko die. Adompa na so e. Yes, adom so ho ye papa. On say Aunty Bea. Papa. Say de da e kan. Men kan se mcho. Unim se wan kasa wabusuam. Nyame adom onananom adaroma. Eniam edi wachi no. Se nyame ye wadom a usisu a obi bia wo ye bia no ye di udi anim sa kotin enukre na da ye kan nyame ye wadom a se wabusuam wo nananom adaroma eye wadom a eniema chese ba bia wo bewura bia no Aunty Bea Osruma shen yes okay oni edu be leader obi wa na adwen be nse na ho ofe ana enti sa obi wa na adwen be nse ni ana enti sa o sa na yaye sa nipa no e ye natural okay enti sa na tie Matthias yes yo ye nchia tie for Omojoso Dr. Mensa Dr. Wonder na Aunty Bea na mani ajepa adentia unim se ye ka herbal president ye Dr. Wonder nyame adom Dr. Bedu Ghana mamu hase otu kwan yes yo wana kwa Dr. tie ni na chiko UK okay na me ka say Dr. Wabedu Ghana na Aunty Bea me ka hye nyame anim onyam se e free chineko Dr. Mensa so ye ebeye butubutu oba ya so ye na wo sa de yare no kofie di a obi ka na asa na chese ware o wara na chese asem a Dr. Mensa kan no ebi ana wura fi enti wantimi ani so yie Aunty Bea aye sa na tie na unim ya chance aye research bi o Dr. Mensa ya so ye ni nyina say Aunty Bea enne dodo na efre ye no dodo no a maami bi unim ya tinu din say halitosis eye digan na yenya papa anokwa na meka maami eye anuka yare no ka papa bi di to ne ba osi sa edin no ne de onim adekro na onim sa onim adekro ene obi ti ananso say hey halitosis eye adia ediewu papa answer the papa na ni ba no say tina Dr. Mensa mo betra so a halitosis sa na tie eya num kan yare eya obi e wonum yinka wonum bon sa na ese e ka no maye no do no ma ho maami se ade anya enye emfa woni aduru a wodi betwi use Dr. Mensa me se ya so ye se so ye wo sa yare no pa how ejejewa maami bi bomoden a na boye bati na bra Dr. Mensa so ye na yemfa duro maw na otwemienu pe hwe obia wodi nyame de hye ne nsa o
that way o dia some to n'anim a the way a wo si bie no mani so no sa na tie ebi a wo dia duro bread that wonya combination wo fa we nka we make cho nyame amoa wo di tipa ye duro be kwa akosa na nta eye sa ne enya ne de no sa na nyame aye nipa bia maami bi me to no mpa won so said won tie chi a wo yi sa na nyame aye no Dr. Mensa de ne say onyame aye ne say se wuti oyefro ye oya bra na so eye na onfa duro enka we won onfa nka we no onfa nsa yare simple entimi si wo bia wanum wo kasa wanum yi nka bra Dr. Mensa so eye na yemfa duro ma maami bi me si awiase de bia asewe me chance ameka emre bia atwam na ukwa asie ye na wo ba ya na nam nsa nsuo si nkyɛn na ya wohoro ye nsa ho adentia wanhwa wusa de ye na nanom ema ya ye no wanhwa wonti ase ye ntuma no kra na wo fa nwura de mo adentia ba bia wo koye no memfa musu e wo ho no ensa mafie ne ya wohoro ye nsa ho kama hwe ma bi wo begie ni se first na ye wo akoda ye waduo bi odudo ye de bobɔ no ye de bobɔ akora no wadware ne semina ene sapa wie no na wasa bobɔ na duro e ma akora no ho ye din in spiritual way e de sa akora no betimi attack no e ba ni so nso a e de sa akora no won ni tigina se ya ma bi wo betimi abo no e ye sa na nyame bo ahamba Dr. Mensa se men kan tro se ene ye jani nyina ato ho amane ma edi ye nya abrabɔ no e kwa achew ye sikasam e sei aware ne ye kone ya saba ma mi bibra ya so ene emfa duru a wato ndi se sasa aduru enka ho ne fadware na David dware bi ebra okum ni soja ni penire okum ni soja ni peni na ofa na ire wa husa eno ode adwira aban edwira no ho na ode tew no ho eno kire se efi bi aba no ho bia no wa pro agu na ekwan mu ada ho entimi so oya branch ababa wa papa maame na wo hweme a wadwuma sam ye den enema wo ye no timi se enkoyie wan kasa ni sika to nsam nyina maame bi edoso panso hunu de ode ye na hye bra Dr. Mensa so na yemfa duro ma sasa duro na yemfa nkan onyame nam Dr. Mensa so sasa duro no udi dware enanso oyo oba oni bema nya nhyemdie oya bema oni oba nya nhyemdie red meat na mono onwi bi oyo oba obu nsa maami bi menkon udware adure nanso a onyame nam Dr. Mensa sasa duro de aba no so wonso benya fa hodie amwa de ho eye nature bibia mfrem maami bi yenhwe obi a ne ma ne kunu ne maame ne de hye enum nu bone said ya dana last week me bekan no maami enne nu bone atu atese dodo enye me ha adwene adentina wo troma wo de hye na say ansa ye hu yenki ya wo ba na wahwe na ma ne se fifi na waka cha so akosi yawo ana enobi wo so behwe me na me sin fifiri ene de enobi e ene de no ma aye grabu wahwe ne maame na ma ne se fifi ama afi de waje ne sin nyina afiri ne nsam adentia me so ba bi num no bone pa mentro ma ba ne nsai bra Dr. Mensa ya so ene yemfa duro nka oba na onum no bone no na onyame nam Dr. Mensa enu bone aduro no so no won so oba no be de no ho enya de enu bone onum no obekon bio Aunty Bea yenhwe yare bi yade a edi ni panya na enu betimi aye sasa enu so betimi aye yare obi o ha sabi okompa so anu adwonso maami bi frame me last week obi a wadi 46 years was doctor amami ni mi kuntem aware jaye ba wadi nkan ja aware ba ko wensu sa beto so okompa so bi Aunty Bea nu adwonso enu ne ye friend junso krobo no me so oyi obi a wo sa problem no anase niema bi ena hantu e ma sa problem ne ba maami bi uba ya so ya simple me say e da ko adwuma ye de aduro kan wa odunso krobo na wo jonso no empa na wo jonso so no ni nyina betwa ebejai eni tinipa bebre o mo kompa so a na odi sumiye ene niema na odi agu nase se de be ye odunso a ensimpa num bra Dr. Mensa so ye ne emfa duruma yare a watundi se brehazia eye yare etiti mema papa obi dunso ani ne moja de akire nwanwa Aunty Bea wo ya bema na sa niema no ha wo net eti wa bomode so beba ya so ye ebi se wan hwe ye be jo bema ekuta no afiri winsam ebema bema no asin chase ani nti wo dunso na se moja de akire wo ba ya so ye bema waduru yare a watundi se hemorrhoid
eye koko yare eno etimi di osi akwan yare embrema eni ti eba nse bema awosem no aye din Dr. Mensa medicine ni bedi nyankopon adom eye 89 ena aba bonten wo obedi ni meka ho 90 amen na wo so de ho eye simple wa we ye kwa wo de na aye ntafo anu na ye pe enu aye simple say na me di tewia na chese o di tewia na ba no na chese afa oh marry me so ba Dr. Mensa so ya how de yare aye koko yare no osi akwan na besi wa wo de no kwan na no Dr. Mensa de aduro be ye for 3 days time awo obawo no agwa fa ho obi wo ho a awo no betom akwada no beto ya funum ma me bi da onim efiri bosomi baako ediko si bosomi miensa eba no besa aba eno na ye nana no so wa pon ehyew ewo ya funum eni nti akwada tomu a ontimi ncha ya funum Dr. Mensa se bra na onfa duro maw na akwada na timi agena ho me wo ya funum o numbers yen fa Dr. Mensa number no ntu dwa se de ma me bi wo si awe ota mi ya Dr. Mensa your numbers ni okay ye wo kotwi ya okay. Guinness Depot yen fa Dr. Mensa number no ntu dwa eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 the last number 0532 92 80 95 Aunty Bea Dr. Mensa bedu ko twisi si America say enti echira no pa edom ani bum enkokotwi ekwa na yahye wo obi anso won kran no nso nko Madina Zongo Junction baby a honorable Kennedy Japan akompre ko na bonsan wo no e wan so no man FM wo okwa obekwa akoto Dr. Mensa yahye no wo ho de nyame penaje no obefre yen ana obeba Dr. Mensa de niema sonko fi UK abrochimo ma ba efie me ka cho okọ no wanya wa yare sa na je sa wo sa also papa onyame nso bibia God bless no one cares yetie your voice pop ayeye wa bonte no yentie omo nso nkofo adwenkyere e wo topic ho ye ba sese ya Emma ye mema says what about in it's all it depends the way I will be treated to Obama and so can oba bi ho no ma obetimi ebe na kuma ma ye bibia ma buy as the treatment is going on no sa anko the way there everything will stop as at me won crowd to me ye adwuma me kun so ye adwuma ntino eba no efie niema school fees niema we are divided into two. I take part of some, he take part of some. By some miracle anymore treatment where I can choose to stop and or not go and take it here. Some treatment no koye say scabano or the week out more than bringing home. I have to stop. I me part say me save money for my future. Can say me may involve na later on aqua bunting. Mimi view. Akwaye say obi ya kwa ware a ene kwa ye mema no kwa no obi kwa akwa ware a ohwese fie ho ya ansa no ware on tnasin hu say oh we am so boafo ntime ne establish ya na me ne start abrabo na aware mu nchira na nyame ne shira ebi oba na a very good person pa ba fie nya be ma ne betwe no nti nyame principles no can no and maybe a tremu some 2,000 years 3,000 years ago our this generation is in it's a sign in the sense the reason why I make answer is say obana kwa ware no na wofu atu no for say onko pade em na afi ba nyame principles no so men kan tesa and now will be some question say every successful man there is a woman behind sana nyame principles lete by it seems and no and near masses all together ba me de se me ka se me yere muwa me a na my brain nyame because last time I name my friend be dim come my best friend say chale ye de nyame hu ye mobo pa o because me yere ni pe bi a
Usika 1 CD or Tewase, Usika 10 CDs or Tewase. Put pressure on me. Onokwa na yes a kwame yenye say. Even onokwa pressurize me all the times and memo 1 million and monketwana or more machine. Oh, eno ema who say nyame principles no kan yen say or buy a bema access of boafon. No. By this era no, obia about obia wanagi. By me dear the men who know. And I may from my own experience dear. Mary and Mrs. Obuafo. Oh, a kind dear, baby. And the infant is a bemano, meaning our worry. A warrior yet getting what say our worry for diety free. And to Nabani say, and babum. Let's say, Bam and Kodani Boko school. Or no beman to you, my miss me, my main share say. Or no, Nedimano, and I quit and fine chefy and sign function Kodani with good baby. So, on no bet on Kodani school visa, if ye say Adriane, if ye say, and you be as or miss me to me the salary. Ashe, if ye, then I buy or no son of a bed. Ebe hard and person money go for more as or bow our women. Me was a mebuano and Kodani school fees. Send me may scared by Adriane day. As I said, may or ban our women send us to boa for me to me, Eginum, said mebuano, I was sign plans. And I feel so. A man of Christianity life, let me up on fire. After me looking at the Juma, any abrabaya, but you put on a casonia boafo. It's me a bonfire at the boy. And then Messica, whatever Messica, to 2 years, whatever I share. Yeah, my dear, boamu pa. Scar, my and she is particular. Dear, boamu pa. Oh, sir, and your messiah. Any if you are the Yan, ye member dear. Almost a little Mujale and one said, that's your card and air. If you do my thing, me who didn't hear a mad person will boa bema. Me who didn't hear. In what way? Money? So what do you need my help for? What are you asking me for? Because I will take care of my children regardless. Financially? Yes. They're my children as well. Provide food? Yes. Yeah. In certain ways, yes. As a wife, to support him, yeah, house management, cooking, cleaning, taking care of the kids. But those are natural things that I already do in my mother's house. It's not necessarily if it's your house, a man's house, So it's something that's natural to me, regardless. So it's not necessarily I'm helping you, I'm helping us. Bible na kan to say oba eye be man se soboafo. Nti me fam no mere bibia mu no so onim ho a mentimi nya hwe because oboa me nkwala hwe ma setena mu fie me ni ho a ma hwe mi ono so na wo fie a ototo fie bibia nti de tresem na ka say oba ye be man se soboafo no wo ho na yade a se ye mane ye adwuma so a betimi aboa ye ba se koye se minim ene bia me mpene ana se bia me na me ye adwuma ekọ ehwe be man na dia kobasa na enye de emoa nti tresem asam na Bible asam na wakan o se ehwe ni di so se oba o se soboafo ene be man se soboafo no oba be man ti mo mrema odo bibia o be hia body bawa wo so obi a wo fansie no na se be man ma ti mo do be se bibia osimi bi no dis kan be kwa abonten dia e be bi do na ho kire wa mesimo obi a enya ade ameboa wo na so me de media abomasere se awale na e wa no so obi aboa no yonko esa minni wodo achi e meboa ma ofo so fa ade nkwa abonten oboa me a na mo se me boa me dia so me de media be ma na se wa moa na so diska be kwa abonten be ma utimo den dodo a mo me dia me mfa mo e na mo se me de be bo masere e na me bi wo kwa na me busa o aje fi so de be kwa abonten enkwara wo yantem a se wo be ma ni bia me bo mo de se me hwe me ma no enkwara na wo mo ye me ma so school fees sem kola ne ko school nya da ro musika sem nyina o montali so nyina meboa be ma no ama sra be ya mi kura ni mu nwa ase mi asma to bibia ya me sra be ya me ne na boka so no hwe me asu bia na ne sika ni asu metimi aboa no ma ma epagya be ma na nim ti be ma na se be ma onum nyansa na wo bo no sa kwan no so wo mu sa de me yire ye me ni de me ye enye te se me sesa na me da me ni be fie na be hwe oba no ene mo fra Emma, yeah, man, says what about it's all it depends. It depends. 114497 your numbers no egu ho
0243114497 and 0322498035 chogu ho enche bia ye be activate phone lines no na reverend utie de yen kofo eken ye o man ni o kasa ye ya o peki bibi fum se helpmate no yete ase no kwasem ne nyame anim se o pese o fa aware from God's point of view na o se wo ti de nipa ne kanase o se wo hwa abrante na o se t-shirt white bag da no komi o kirasem ne mu pa okay papa ya ono so o kasa from biblical perspective no o kirem de bia me kase German for na ye Benz won na Korean for so wo ka aware de nyame na ye yo aware nye German broni bi na ye ye enye British broni bi na ye ye nyankopon na se enye menipa so also otena okay nti aware so pese aware ya also utimi follow nyame pattern okay hwe asemba ko asemi still a menyanyi ano edi ntini nyankopon obo ba yes wo ba wo be ma brabo mu se woni be ma ne be ka bo because aware no eya abrabo okay ye abenkwan a e kina se be ye bio ye abenkwan a emefin no nye no ne nkwan no yes adwe no nye no ne nkwan no okay but adwe ne emefin no eye by product eye enkwan ne ho nyama foforo bi amenya okay but yama emma akonma eni nyama bi a sex ne sa ne man yama no abeye mejo abedi yanim but ya ne ewure free se be ma na ne bobra no enne me be ba me ko bonwe okay ekoye program ena me ba yo na me ka che ma ne se be ma woni wo yireti oba woni ukunu ti na nkwada be mu a nkwada no mo betom anti bi man kan ye patro kan ye pa nkwada ne ye wo mo no wo mo ba ye no na we were already in love yes we were already married it is awari kodu stage bi se na oba wayi nani afiri ni kunu so na ko ne maso be ma bi wo se oba de so betima ka se bre bi no ya mayire ni wayi nani afiri ne yire so na ko ne maso sa awari ni nyina wo out of coverage area okay awari bedu sa level no na be ma realize say oba no ne tie no onye ne mfimpade mpo ana oba ne se soboafo elipa bebra awari edu pompon so bi o mfi se se nepa na me be ware a kaje we na me betu sa na mo yi ayede na o realize sa beginning no wo mentima mfa bibia nto kwan mu se be ma mpese me kwa nti oba be boa me ne enko sa botai no okay nti si anya ne sa de Aunty Bea anti aware asi from yakopon point of view no se oba no obeboa na awo sem so ne se be ma bi wo ho a me ye be ma wo ti ma be ma bi anwen se me kasa mama be ma bi wo ho a oba eboa no no waja ato no so okay oba eboa wo no na wuja ato no so be ma enye sa 0243114497 0243114497 0322498035 hello good afternoon good afternoon yo sita tacho udi baby a okasefi me de Ivan ka kufa na shodo Ivan pacho yetio you know what the program no papa me ka the papa na so come e me de pa e de I should say the area ko na a bit baby na so bana de mano and baba mo na dan manage oda hado de bana ko do no bana a bit baby ko just when I was human you know you can about penny some from common mama you have a man planning you go na insista and to say a bit sana do obana so say the money come minute man on the me said your first now don't need be a man that I only believe fana wadwe I feel like you're doing interested like in this mission for marriage. Okay. If I hear that, Papa 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, maybe I told you, baby, I'll Kasefi. Kasefi, Tema.
You, Pacho Yetio. 25. Tema committee 25. Pacho Yetio. Me Pacho, our room. A question is here, yeah, more chile our room, so no food kakra. Okay. The American had a commission. Now, the one we see on my way, not the Obama. Now, women ban me. Then money child that you so you're nanny feel, you're cuckoo feel, but money, so 200 for quality. The dear economy, then I know about the dear, and call a second down, and now 6 years, and some of the Saturday Juma. All Saturday, and I take care of some Korean star. It's literally no money catches or bar, or say, in that time. Na wo hwe nkwaran ba de so ya na afa bible na church nkwaran ni amawo de fi ono na ni classic kaka because ya hasen na different kaka it me de shire ni ba wa ni ni kunu obi a sabi ko wa baby ni kunu ni class am imagine na ni ba nyam eyi obu birthday ni shi o family ba yi imagine ni na me da chere Mr. Madia, you could appear this ABC. Now, Belma, you are baby, you open a woman, living ma, and the other. Maybe be a little waffle. Okay. Okay, the bed in I am down to the own to me waffle. You can't and then I must classic a class while you can't think at Obana or Sheshi or Shenawali or Shenny Bia. Me patrol your that's a pa. Why? Then that was your the manus member. No, most of your most side up by why, and then near starting from baby. Why? Yeah, that's it. Yeah, that's it. Bye. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Nyamia Dumboko also. You Pacho D baby au kasefi. Okay, Pacho Yetio. Especially I can for. You know what? You can make us say so don't be degree. Every day the better now Me Pacho Sisubiem. It's about the degree, the qualification. Every day when you okay. In the second so Korea can you take us a valuable care here. In the Padium, you fear. It can only a very civil with the cream of the Alchemy and F. No civil with the cream. And it's if you are a man to a say. While you could be taken, you really could take or remember, no. I said, Papa can know some all stars in your banner dates. No, so do vision, no, a two jar who may be out of so drew. A one go about cry or so fun. It's no, Papa. The police officer, what although probably the best brain of us is only 1 minute, we will give you this and only a son, Pacho, Kafra, Eradini Abuafo. Good afternoon. Me Pacho, only one from Pa. Hello. Hello. Good afternoon, Pacho D baby au kasefi. Yo, sweat your Lydia, Pacho Yetio. Because no, baby, no, we are you, sir. Only one more thing about I tell you. I'm not telling you. And for the first time, I tell you, sir, so for the no, you're if I tell me, what's wrong? I know a problem, I know that I know that I don't know. If I see this, I say, maybe I'm not saying I'm marrying me. I know about you, I'm not to you. Yeah, no, I prefer that. So, I know what I want. Oh, down to the menu. I'm telling you, I'm telling you. But then, I think it's not me. It's not about it. It's not
Okay, we do have you guys are more than you know, and I say that's why you know why you. Matia, Mammy, that's say, Edding, a radini a boafo, and one of the cry you. Good afternoon. Afternoon. You, sweetheart, Pacho D, baby, Alcasefi. Me, Pacho, from our coffee, Casafi, is our matter. I'll coffee it you. Me, Pacho, then the number be to go a program, Mrs. So, be a assassin, no be 16, your production line, your production line, no, Pacho 0530, Pacho. That's only the thing. That's your banana. 0530 507 849. That's only the home. Also, you shall not be why. It's for 3 o'clock, Pepper, to see at the 8 studio. Why? That's your point at 3, no afraid. That's you. Hello, good afternoon. Afternoon. You, maybe I Nyamia Dumboko, also. Bacha yetio. Hello. Hello. Aha, maybe I show di baby au kasefi. Your payment amount, kasefi malam. Yo, Pacho yetio. Awale ne de mo kana sa ne tie na. Awo be before I say edu baby awale no. Ye Nyankopon si nchen. Ade ase na ya de yefe. Ejira ma Ghana wale na makoya sa no. Awale nyame nhihye. Emfiri ni pam. Ade ase. Ye o papa wale na wi nyame si nchen dia. Ane fa na be ko no ba be be metin mo de na be man so ba be metin mo de. Awale ni pam dia sa na be ye fa Nyankopon de na. Awale ni pam dia za na be. Meti wase papa. Awale nyame na nhihye. Na de o. Ye da se 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, that's it. Udini baby au kasafi. Yo, maybe I'll eat you. Say the only dormancy and Kalam in some yes, ba besia, Intia and Colafis. In some time, we put a million hours here. That is the woman you chop money, fear Edia, Obama, and not one Dinawa Banana. That's another council and church when you unclarify you answer. Me say na nti mama nti me ho asi ye na yenyen dru ho ba ya na yepese ebie phone lines ning tem especially mo amwo outside Kumasi no se be ya mo numbers no mo betimi a share nti reverend na beka e den na oba ye a ono so de boa be ma no e wo fie no nti de wo kaye no o say of course it means that de wo ye no wo de boa be ma no e wo fie wo nti de bia me kuru fi no no. I have better mama and you video me. I'm from support our video maybe. And yet, you're the reverend number ever to Jay. We are no one friend. Maybe I'm not be ever. Reverend Pacho, so the better Jano. Pacho, hold on, let's pick reverend number 0240 0240 96 96 96 96 95 95. Number 28 for Monferry after 3, Mr. Mo. Papa chose number 0240 96 96 96 96 95 95. Reverend Kwame Kwati, Pacho friend after 3. Why? If you are not be or honor, Papa intimi eno en share na muni komo. Ye da se. Yes, ye da se. Hello, good afternoon. You. Me Pacho din baby akasefi. One quarter. One quarter. Na bibi sada da one quarter. Ana obi da ho. Edi na de papa. Komeda. Pacho yeti o. Pacho awon sem na wo kan. Se ko so yi kunkun mu. Awale na yemra. Okay. Se oba ni be nsi awara.
am ready, being blessing, bad blessing. If you man, say, Buana, I said it was a yes, I said, you don't need to be father on you. Or your banner said, well, if you a degree at Alice, or your friend, Queen or bar at Alice, your Gorban was said, now, even the man won't share for school fees, I'm included. And your banner being young, said it. The name boy, or bar to say, be out of boy. Now, often there is an idea when I want to see that, like, who yet the fact that Danny takes from her. I mean, you'll be also said it. The new banner, she said, now, they bought the school fees in the family school fees now. Then, no, the so look at your baby and I mean, what do you project? Maybe I'm going to that. Okay. Medase papa nyame on show man komada 0243114497. Hello, good afternoon. Good afternoon, Anabra. Hey, mama bino wa de uni me pa o. You friend na na dia de. Na dia de pa cho wo ye de. Adom Mambra. E de nyame ase. Mambra mo je ni sa dia from me tiga de children no. Oh, okay, yo, Mate. And me na me be dia. And one of the bomate wa na dia. Right now. Well, me see papa accident see. Ya joka no me ko ni. Just kwaye ma o. Ma me. Bra ye break na wo kisesu wa ye hu ko na ya so for sabi ibinum so for one in the chest or the on trend said the papa itna out to me one chile wo sada na bia wa dem paibo ni en kom paibo when you about the crowd, I need a book from the Bessinian Compaibo. Only about that crowd, Bessinian Compaibo. Mamma Blower, it's the papa, 1 million. I remember the party, you know, dear, no loss to pay or found what that would be Biasa. Oh, Nanadia, the medals, me chamming about why. You can't see a while. I show you. When to me, Nasso, your faculties bear me and some because I command be brave or cry into me and kind. Now, Reverend, into me and Bobon of pill, MIA. Okay, young commercial breaking ma, ye buy ya naffy, a man a day na ye bedding, Edema, and Mamma, and your helpmates no. You may decide and come on your but to say ya. They were open to Obama. So me much na hoka cancer. Obviously, Mama Bibia, my buy. As the treatment is going on, I'm on the way there, everything will stop. As I come on crowd to me, Juma, make me say, Juma, a banner, if you near my school fees near my, we are divided into two. I take part of some, he take part of some. By some Americans, American anymore, treatment near I can choose to stop and or not go and take it here. Some Americans treatment no and say scabano or the vehicle out more than bringing home. I have to stop. I may part say me save money for my future. And say may involve na later on aqua bunting. Me zero. Aqua say Obia aqua warrior and a crying memman Obi qua warrior or Chessy fear and son worry. On nothing who say, oh, where am I so boafo, intimate establish and a minute start a bravo. Now, our rare moon shram and a ministra. Maybe Obani a very good person, but by fearing ya beman a veteran. Aunty Yame principles no cano, and maybe a came with some 2,000 years, 3,000 years ago. Our this generation is in as a sign in the sense, the reason why I make us say. Obana kwa ware no na wofu atu no fo se onkopa de no afi banyame principles no so menkante sa ena na wo bisa question say every successful man there is a woman behind sa na nyame principles ne tie by seems and no enema sesa all together ba me de se meka se me yere muwa me na ma brain nyame
because last time I name my friend be dim come on my best friend say chale ye de nyame hu ye mobo pa o because me yere ye nipa bi a usika e 1 cedi otewase usika e 10 cedi otewase put pressure on me ono kwa na ye se kwa me yenye se even ono kwa pressurize me all the time say me mwa me nua no nketewa na omwo machi no ohun eno e ma hu say nyame principles na o kan yen say oba ye be ma access oboafo no no by this era no obia wona adwen ba me de me hu no ana me from my own experience there me yere me access oboafo Oh, I kind de bebre. Enti yemfa ni se be ma no, me ne na aware. Aware a yete ho say aware for na yete yefie. Enti na ba ni se emba bam. Na se biam ankoda ne be ko school. Ono be ma no so ye adwuma, me nso me ye adwuma. Me nhwe se ono na adwuma na oye na kwete no mfa nhwe fi ensan fa nhwe ankoda ne school da bi. So mpo ono beti ankoda ne school fees a efie se aduane efie sesie nyoma bi asa wo me nso metimi de me salary no ahwe efie na ebe ye ono nso no ho ebe ye de ebe hare no empo se na adwuma ne kofo mu a as oba a waware me no me wo ho se meboa no ankoda ne school fees se me meyi ska ebe ye na obi bisa say na ede akra na man ye ya na abaye burden yenye yes mema ne se so boafo no nti papa ma me bisa we sima ba ko mienu ede ni bi na ye wo fi a yenye mema no helpmate ne mom yabaye adeswa ede amambe ma no ye din kan say oba be ma brabom no one setting the priorities right ah obaye burden ema be ma susu ampa say won edubre bi na oba ekwa bia so obetima boa be ma muma ye limite emwa no enkoye sika nko a okay muma ye limite emwa no enkoye aduane nko a okay oba bi wo ho a no kwasem nyame anim na botre kora odi bedi wachi ama watumedu the next phase of your life no eboa oba bi wo ho a ne timely advice okay obetimi di ama wo ama wotimi di edru baabi but oba bi wo a bo se osisa problems edigu wanim okay but what I say that's right ba ko ni say oba bi wo a ne nsekura bi so na ba medu ahokyere brebi na oba betima ka say kofi medisika we si ha baabi gina fa ye bibi wo je say wonfa ema ya ne ka say ma sika de ho nyo but odema akro be fa kwan bi so agi bema so oba betima boa na yire anikunu na oyi nani etiefo fanche na ma asem ye ka ho se ye ka so oba ye seso boafo a de bia meka ebra job yire o dwane eja no na saa bra no na job be hia ne pa ti se uko job abra bomu a ebra ya na be ma hia wo ba pa ya ebra be ma sikasem nkoyi okay ebra be ma na bra bomu nsem ato ape ebra be ma yare okay ebra be ma hia wo ba pa okay ni sikasem nkoyi ni sex life na edwuma sem ni yare eti sabre na wo ye yiri a wo ka be ma akoma to ne yam ya na sabe ema adwen yo mo se ebre bia mu nko na mu hia akrokro be ma na edwuma sey a ohia akrokro be ma papa betra no ka be ma no ho adwudwo ne anti bi nya bete se wo ye be ma na obekọ wo yiri so no bi ho na enijie papa so de ma ne mpam no wuntimi nye eno ya adwendwen wow na awoso oba ti bi hye be me nkuran kwabra me wo ma kwabra nsuo kwabra me ti wo ma ye to su bi owuni be ma tie no wu se ni sikasem na dwuma sem aye basa man chiri be ma sa kom na oba bi wa dwuma se wu sikasem aye basa no otimi nu aduane wo ye be ma na aduru fi a wote emu mienu cent wo fi ho wo beti perfume no ati ba ku bi ordinary that's ordinary a man ti ase se ba bi e mama hia wo mo pa no eye ebra ye ho dodo yen okay bi ba ma wuduru age bi na wo yare a na owuo ba wadwen ena ba me bia mpese obeye bed
reading especially ato na yire so oba bi ho a se nyame amfa kwam na wo yare da ne so a wo be wu anso wu just say you will die before you die ana me de nya ho de ya afo ana me de dan wo wo ba bi ho a wu kura no wakoma obeje wo ya wo no obeje na akoma enti emanu anyame adomu ya adwuma bibi kura mo nsem no se soboafo no sebe enye makoso kwan magyae eya de a wo ya kosi awieye yenua ba bibisa kwahye se de na oba so ya eche so oboa bema oba wo nkura nhye Aunty Bea me de mama ka sembi the catchers of mama fo bi se me ware me yire no man ka se me prepare atawa ade a me hia fi wo ba ho pa ye nkura nhye eti me yire sometimes me da wa mo se obo machi say papa bibia be fine me ka asem we enne a kire me yire se sa asem na oka no me appreciate bia wow e say edu bre bi ni going ni get it off papa me dey yi bi sie je no dey ama me ni 1000 bi ni we yama o je na ma je 500 bi ni we yama o me try through but me chi na ya no obo bibia be fine mami nyame hwa me je say makuma pesa de no che bibia because tem bia obobo machi sa no na adwuru ni number bi woni nie nti e mema ye ni ti ntem won pe ba ye nsore ntem ema moni ti ya na mo sore yes ema ba ku na ni ti mpem obedam because munye analytical thinkers ema ye emotional thinkers be bia ni ti a bia 3 4 boso da so dampem woni nie nti ofa na wotwini nyina awoso di sisi baabi ansa na wasore enti se wo yiri timi party wo achi no ka cho se kwaku kwame bibia be fine about 80% of problems are odwe ho no wa solve de to sumi unim be ma chinchin na ordinary carry de ma me fie no ordinary efa busua fie no ahwe da mu fie osimi kofi oba na bibi sipono so a sa oba na nyame nhira no wow Aunty Bea be ma na dwuma asai se ne yirima na duani di a sa oba no nya nhira double wow awo tromo I see be ma bia na dwuma asai so obekọ beba na yira ma duani o ma na duani di a oba no nya nhira double because nyame nhira na be ma ni nhira okay emema dia yesuro ewo ya brabom ni se me ya breadwinner mababa ya bread eater nothing is coming from bibia free baby ama and I live at the mercy of my wife se bema be do some pomponso na wo hia wo ba wo yesesoboafo okay na ema ho eya na ade ba ko a mu nyankopon ma mu nye ne mo ne se in fact wo ba o mani kuna odo no ade a tio se bema wo do wo yire na wo yire ma wade a on ta anwe ho it comes out of them spontaneously yes ema wo mu kunu do wo mu pa no se oyare na dwuma sei abrabo mu be ye din a bo so ba ne kai papa we me mani wu me hwe no because of the past there wo waye oba no investment a waye wo ba ni mo no bo so kai sanati o edwuma mo mema na nkasa so oh ye beba so daachi Aunty Bea wo dey ja butre eti de bia mi tu mema fo se bema se ekoye ma wo a embo yire tire modin ema ye mo tire modin ti ya me ka che mema se ya mo ma mo yire mu mfili mo ma bema bia ma yire mfili okay sika ba ho amani bi ni enka se wakọ homani fakakra ka ho no fa mbo no ho ema pentotontoto oh eti bani mfili okay na oba utimi ma wo kura duane ebra wo yare na ba ku bi kura enwanwa se utimi hwe mane num ninro na wo ko wadwuma amapa no asori a da asori na num aduro didi na num aduro na amana num na aduro na wo ko wudwom edwom no kura no be ma no ho ode no ebi kura wo firi dwom be no nsia oyare nti na onan ekọ no onan ni fa na wo boa ho odwom akontem akohwe no bema ni yari dam wo nyina da ho no wo hyirawo no wo hyirawo
bronu bi wo kumase ya eda meti bronu na bakosem no me ko obi a me nam bronu su bia na me bompae maami bi on sa asante se wukunu wu a oba no kurafo ni timpe bedwemu a ye de flower hye ne nsem na maami bi ni kunu na ewu ena oti bedwem etiefo asma mi ken pani bi na ka kire mi o etimo bi atake me pani no no kura wati amisumati but story na ede yesi maami ni tie yie na se no ni kunu dampem to ya no abonidin Mr. Mponsa mi nya wo so Mr. Mponsa wo so be ma on say man penifo na tire ho na o mutie sansem no okay o hwenu kru no da wo sa no abonidin mi nya wo so enti ye nya so na wo ho no na kofa ba yo oh mi nya wo so o so be ma mi nya wo so hwe naturally obebia wo a way of punishing a husband especially so di ni bada wo ye be ma na ni oba ti na bonetri modin a wonye sika wo ma no se nye oba bi kan ye no usika guru baabi yare bowa na ne mpa bo ahyase awurade unim se mini akoma me de be hwe yafo me pa cho wako ama ne nyare nche ma ne nkofie echire maba Papa, final words. The final word is say obebia ye eze ni say oye nyame ketwa e woni kuna brabo because Hebrew kasa no eze no nyame pe ye de satam tutu no helper okay na emrante ni emrante etie me ne no se mudu mu mpani fie so mo be ware a mamo mpe boafo nko a se so boafo hwe se uwo vision bi se da acho be ye pastor wo ba na apeso wa ni bi se so betima ye sofo maame wo ya brantie na da acho be ye lawyer wo ba na odi wachi ni bi se obetima ye lawyer ni ekunu wo ye obema na pese da acho woni so be ye doctor wo yire na apeso wa no obetima ye doctor wo ye obema na ye fitani a bi se so oba no a woni ne ko wa no betimi grease ene ntade fi okay wan wi sa adwen no na hwa nantuo na hwa to na hwa simugire na de ko ware a ubawu se oba no oboaw enso ontimi ne wontina oba no oboaw enso ontimi ene wo entina Reverend Kwame Kwatin ena yene no ebo enkomo no oye sofo mapa kwesi ade bia woko Maclean Hotel la ubehu no ewo ho se oye asoy papa da be na o breakfast le baso breakfast here 22nd December yes, ya sha so ase anopa 8 okay nya port 10 all right 2 hours we be kwa akoto no ewo ho so opesa wo frɛ no oye sofo ena osan renowned marriage counselor osan family life coach you pesa woni no edi enkoma frɛ no ewo what is else me ko bi nanka hwan na beko 02409 69695 02 no 9696 okay it's 0240 969695 yes 0240 969695 thank you friend after 3 year pon ya no se wo bibi na e chiwo so pa wa waresem ni abrabo mu nsem a wo friend na ono ebedi ho enkomo na wacheche re na yenkwadie e wo Samaritan Villa Resort and Conference Center na me ya adoma me nda be ye di yenim ya yesi bronya dua na ya hye bronya no ase enti kɔ hɔ enwumre no nsia pepepepe na ye hye dwumedie no ase afei so kosia da bia 11:30 ekopem se no 9 ebebo anopa no mesre kɔ hɔnom na wokɔ hɔnom a eduane no local dishes ye leni table ten ubenya eduane bia pese odi bia sikakukuma bi na ubetua Samaritan Villa Resort and Conference Center omo restaurant no so ebie anopa ewia enwumre breakfast lunch and dinner ubenya bi edi ewo ho or conference rooms a open meetings bia aye a okɔ a ubenya bi asa na ope be bia akɔ edo hu kosie kakra yesi bibi de vacation docation bibia na opese oya and also akwenya ewo ho into Samaritan Villa Resort and Conference Center oben St. Hubert Seminary ewo Santase
Fra omo ewo 0322495180. Tammy Delight kita 20 Ghana cedis na fako Tammy Delight nenye aduane papa di jollof papa fried rice papa akokwa ya chichi ni yie pork ya spicy ni yie ena banko en tilapia banko en okra stew aduane bia opese odi bia no odi okita 20 Ghana cedis alcohol no ma obenye bi edi one shopping mall second gate na ena edi ehwani mu ko ho sabre aduane na ye ready e sha say 12 ekopim 10 pm edwada akopim memenda na kwesi ada de 2 ekopim enwumre no wotwe opese oni omo edi enkoma omo numbers no eye 0552523530 ena 0548327673 eye Tammy Delight obema weduane aye okon do aduane papa bia dia eye Tammy Delight. Happy birthdays be enko Emma adofoi na afe yen sorry dwumadie no so me sorry na sports no eba beba de di kan ekọ ediama Madam Beatrice Afam oye nurse ewo K3 Hospital ewo Imrom nurse ewo K3 Hospital Madam Beatrice Afam happy birthday to you wey every opoku justice ho o say nyame on show papa de toso mienu wey ekọ ediama ya sofo osan eye lecturer ewo Christian Service University okatachie Reverend Justice Bofa Poku Mensa o share ye nyina ya de say director for institutional advancement ewo Christian Service University Reverend nyame onsha no nya okese pa Reverend Justice Bofa Poku Mensa okatachie de etoso etwatro no ekodi ama Mr. Jefta Opoku oye head teacher ewo Bright Future Academy wey Mother Smith 1990 year group no NSC yema official pa kese papa woda pa happy birthday to you Mr. Jefta Opoku oye head teacher ewo Bright Future Academy eho ena owo 1999 Mother Smith school year group no ena show sa happy birthday production team members Nanabila Kantan Kaspatus Kojosa Akodie Emmanuel Kwame Vadi Augustus Caesar Bellucci Era ena Peggy yenyina ena yeboa ya yedi and the Easy Friday edition no yede bremo within the Beatrice program Robert me aframe Aunty Bea Sports eba enyi we fidie no emfi ha Akoma